ya WSS mma me foforo ne ba no no so WSS mpapa se o pebosi ama mama mi mako school ehun ya se mi nua na kwotwe SS na wantwa no wo sa do no mum ekọ ama na kwotwe foforo a me de wan fi me ejo wo WSS JHS na mi wie na mi nua ka ba SS patwa na mi nua no so WSS wantwa ebi no okay kwotwe ono ne di ama no ehempa me paper kwala wa mi anhwem wa na miem papa me de man se me resource na some fanto obehwe wa anhwe ehim na mtiti mu kulampo enti school time ni twa ma afma anko no me nua na mdi na chi no ono no ne obi na te roma he ono na wu ti ma me na ka se ofa ne se ono ane benti me nua na wudi a ma me memla na me ni besu adwo no so pamade eye decoration ni bi ti memla afidie kaka mo beto no nso no we sisi afidie kaka wan me beto me papa beto no we se o ma me beto sisi o papa se opebosia bosia nso ogia na wo de ama o ma no mdu ko school na mto ti emu hwa na ayi Isaac Frempo hu me no se we den dem papa ne me papa ye no we hu ti nya ne fe ti obeboa me ti wona me ebetena obe ne mbetena na ode masua adwuma na mka se ne mate na menene tena enti yoma ye baabo hyen ene ye to na ayi sofo bi ka se wona me mra na onye de o me hu no ene ye kwa na sofo ne ka kire ne se ya bi chechemi wono batena ye no moto na sofo bi sofo no oya dia ndie no ono no onimu no ono ne sofo wan sofo boni di Isaac Frempo ye hwan ayi be ma na amne ne ti no sofo ne ka kire ne se one omra na one ofa me mechia no enti emu ono na me ne tu ono so no oka kire me so mpese ye ntembe de ebetete na oka se me enye mojafla be ma ne ka sade yan ompese one me ntembe tete Isaac Frempo wase wan pese de yan one me ntembe tete enti me enye mojafla munya dan mojafla munye mojafra okay to aso nye wese one na ya na one na ye enti mpacho me pene so na me papa dom de ye meeting pese me basa me masam ni ade enti me pene so na otwa amensa na ma me so odi bredi twa amensa na ma me so twa ade na ya di si ani na o ma yetafna ka se wa ma da bi ewo ni nya to boase ma me na ewo ni nya me ewo ni nya me yi ni makona ka menti wonko ade na so me pa cho na me microphone so monte o mo se wonne no ewo fampa me pa cho kire me woni ye die esi ya be ma na nya mo gidi ase ye ni mo chafra kire me pa cho le me hu die esi ye nti o ka se ye nya sa ade no no ne se mpese yentem ebe de betete be ma so mbasa mo ye no mo ntam betete waso no ofo baba akopa no ho an wotena ede kwa awie ye nti on beso ane me ntam de ebe tete so ane me tena kwa awie ti dem ma me papa nso ye nti mbese me ni obi ha nti me pene so se ni ebe ya to odi blade twa me sama me twa ono nso de no me ye detali ani sei no ka se me ntafre no ma me tafre on de ono ntafre me nti wo de wo moja no ehye nanum patwan no no so de ne de ne hye me na motafre mo ho moja patwan wo tafre ni moja patwan na ono so atafre wo moja na wo so amabra ya me basa amama ne sheta me o refo ba me na me no Akoma FM Akoma mo sama ye to me ya amabra ya me basa amama ni sota me o refo ba me na me no akuma mo sama ye to me ya amabra ya me basa amama ni sota me o refo ba me na me no Akoma FM ene eyadwada ane yemamo akwaba adwada sonko ye nyame ato ne bu ase no wasiesie ama yen ane se nyame wa ato ne bu asiesie sa edadwada yanka ni ho kamensumi ni wonti wasiesie na dwada ede ama menewo enunti se woda so atenkwamu a wo a wonim se eyadom keke ane adom arakwa enya so etenkwamu enti nyame enhira wo bibia nyame enka ho eya akoma mu nsam dwumadie no ne bre na so sam Maa Akos ena wian me ne mabedwafo ye gye adwa wei adwa mu ahye na yede ebremo enu to join yen me producer Ishmael Haywood wo bo me chi wo de mu eden pa
social media wɔnom so na ya Meluchi ɛna afɛ yɛ nuanom aka wɔnom so ɛta yɛkyi ya wɔnom toto nneɛma technician engineer papa wɔnom so gyina ha na just condemn na na kwa Pastor Julius obia wɔ ha na mpanimfo ne adwumayɛfo nyinaa ɛta yɛkyi dia na kyerɛ sɛ wotumi sampa ɛne no yakunko sɛ kyɛmfo di ne birthday uhunu sa pepepe enu ti ka ya wo Case TV fa dwumadie yi live o Cycrom TV fa ne live Odo TV fa ne live Star TV fa ne live yenuanom onua TV wonom so fa ne live na eni da ho si enua pani TV3 no enu ti bomode ne hwe bi nemom se wo phone ne kra wo dia ene ka ho en enanu fiada na nyasam ketwa ye Facebook for nyame shamo YouTube nyame shamo enen so ai enkunimdie yedea enti kan ye ho Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook no o like page na no comment no share afa wona wo hwe ne YouTube no so ebomba ko Akoma 879 FM entintamo fabum Akoma 879 FM na mo share link no enso ede amaye dwabirura bank branch ye wo bonwire make us say won mabie mo pa na the information center kwatwa fatia wase woni ye ne na ewuo wabie mu hu ha Big Love Radio I was Spain so and Mr. Usu bema papa bi adum woni ne yire oba pa kwamponsa Bronx New York adum Africa market make us say wonum so abie mu ho Atomic Digital Satellite the 4 junction dem nyame na information center wabiem Betman Saloon ayeku ha nyame ne mboafo information center die agensem wonum wa binchi and one man agensem wo ho no na Harima supermarket ayenma kokoben you asafo boache junction wa wonum so eni agorokora gaso filling station kranza wabiem arimport at22 kwatwi brofodu make us say wonum abiemu ho na kaya ho fans of Akoma nsem Maa Akos great family fans of Maa Akos ade me pacho mo share emfa emaye mo share Josie fashion awie wono na hyematade free joda edikosini fiana so Josie fashion na hyematade Joe ewo bom so woni mitimi dey sports no ene di ehwere mu nti wo hu style bi me share akua share wako program bia so bi share style bi yofa bomoni na efa WhatsApp Joe ewo 0243 433 465 0243 433 465 Josie fashion me designer papa eno kuma se de wa bom so woni meeting there sports no ene di hwe ne mo so ena yesi ba bia ne krodua na so de program yi wamo fani agrokora wakwa afuom se de time so ya wabefa ne kantan afa ne se kan wa ba behwe bi ansa wasan akonyame on hyamu ye papa ba bia ni asase je so manya wono so abiemo wo hode a ene na mame ya lovers in sports atwuma kofodua wono so abiem enano efiada no yenua ba ya ode na asamba ye na wose wone ne mpro ne te aye mojafra enu ntino wo ba na yakotwetwam edi ama no sanse de aso hwa ne do no yasa ene yenua be ma afi ha ye bepe da ye de bekro na chese yenyina yatumi akotwetwam na omo atena se asomdwemu Shatter Kitchen line wono so abiemu de atum papa Shatter Kitchen omabiemu enu nti nanu fiada story no update no ya eda ya de beko ni yakwa akotwetwa covenant no emo sabre yemrefie na yenua baby Hilda wa say yene no emetwetwe enkomo na yehu Hilda ne hawo na omo mugina so okay Mario say tutu ogina so Emmanuel Bonzo wono so gina so Fati Awudu okay mabi minu ya baba ko pay wono so egina so mabi wase share Mispa Adomako Besma Ganganto and base nyame on show Queensland Afenepa wojina so de mu aden sanso na Victoria Amwatima wojina Solomon Kwabra efa wa share wase share nyame show soro Rose du fie gina so jene boaten wono so wo so bi nipa wo so doso emrepamu no yenim se mabi de wo mudi no beba sanso na YouTube sachibia Emmanuel Adams na fe yenua no aka Angie Passion no mo maka na chese mo so mo ye adwuma no emaye Hilda madam
Awia yem wa ha. Awe yemo. Boko de. Nyame adom. Wojidi. Bacha. Yeda, wojidi. Mejidi kwa. Awia me ne matiefo nyina yata chiku yetio. Yo. Bacha ene say. Brabi ana menana wo ho. Nini nyina na ewa adwuma mu. Na brano na meneno atna che ko be wanye ni. Nti mu ana Akoma FM. Ti anyensen ne baaye no. Eho no na ese menteme ho asibi. Se ashase ba bia na ote no. Na tambia meneno na de mekwachia na downfo bi se. Se mehwehwe no na se minhu na menko na downfo ne ho no. No smash na ehye ho no nti. Se wankasa kase a wo hwene bebo. Yo. Ye nte hwe. Ti so wankasa kase dia agese mawi. Mati. Nti kasa kase mai. Ti ode mekwachia na downfo no. Ti abribia mekona se minhu no kra na mekobia mepon adwuma agya no. Nti mekwa na onifia na mekona downfo no ho. Na menene yoro yakoya aduane nti oba bia na downfo no be frɛ no se o maba wo honom na kyese ye nyina ye wo ho. Nti time anyensen no koba yenim no na ayesa wo twetwe ne ho. O se enyo no a se nsensem bi. Nti no ema akasakasa ba menene ntem. Akoma FM. Na oye se eni amenwo na me wuwi a obeye di ani. Na me se na me wo a obehwe me. Okay. O se de enhwe. Nti no emu ana odi ka ma me call clinic ba ku bi se me nkwaje card na mimisa ho no mo nhwe se so mo ye clear off na de o mo beje. Ena me call nti me call ya me ko bisa na o mo se o mo beje 900. Ena 900 no me ba na mbe ka kire no. O se wonya 900 no nti sare ya mimi ntu ya half na onu nsu ntu ya half. Nti mwana me de half na ebre no me de ba o se ma ye ready because they are not all ye no nti no na mami will be fisanya mwa bia na o de boa me one hospital na ngasa so ye adwuma wo ho no e ho nso a me ko twa scan call lab when na ye adwuma hospital me pa twa me call lab ne ba na Akoma FM twa scan na me meji folder ANC folder me meji no se me ya mami ntwro no ni din because omunim na wo ho afi so ye public figure nti mami ntwro ni din mo hunu se mene no enyanyam nti afi na ayese me hunu de amenye biem ti waya o se o obeba fie nti me de menko na se de esi ye yesu nti na masan ya bohu nti na mi ntimi nka nkyere obia mi ntimi nka ho asa me maami o mi sister yo bi obia ani nti emu ana me yare me papa nua ba ku free mu ma yedi ne 1 week ni nyina no ya we ti me yare first one ekoda hospital ti me ya me friend na me nya no ti me free hospital ho no mbaaye no ena me call no no na me ka che nse me yare o na makoda hospital aba me insurance so kura ewu nti je se okoye ma me eduro so omotworo ma me ni Akoma FM to wono msa be 1 week me call na sign da wo so oni ska ena me fa ma de baaye nti da no me wo ho no ma awia bi na ofre me na obi san se me ya de na me si o me ya de o fi o se memra nti manko nti ade a che na me call ne ho me call afi na ni bu afu tutututu Akoma FM FM na damfu bi aba na nko se one na damfu na ka ho asem se nka opese obeye ni fie bibia wa frɛ me saa so mamma na me kra nyanzen ya se me de tete no dodo me ha na dwene nti na afi na ma ye basa me hu de me ye na me koye ti me koye nim no e wo ma na wa frɛ me bia na me ko honom nti me free hospital na ba ye first one later na ofrɛ me na o se me mra because na me menena na nyam nti na bribia ofrɛ me anopo awi o se Akoma FM na me kokotie na asem bi kura be kono de abufuo na ehia o de bi nti me ko ho no mo me na o se ade na me so ate sa na me se me ka che o se me yare na manu nkura nya me de me ntimi nidi ena okoto Guinness bre me okoto de Guinness no ade na so kondo Guinness debi no se me no mo nhwe na o hwe se betimi aba ena me no me nti me no Guinness no me da ho no ma ena
ana me koye what me bo to da bi chem hom yi wo ba ye no wo so obisa sa de na wo so atesa ana me se me yare na makoda hospital kraba ena okoto de ma wo Guinness ya ye ne dan o se me no me bo wonim Guinness nom na me pese wo wie bada ho na menti ase wonim Guinness nom wo koto Guinness sa genu anyam na wonyim nti wo ka sa wo kondo Guinness nyam na me nyam na mama nka nkyere ne so no ne koto bre me ana so genu mo ye no no bi da David obi a wonum Guinness da obi koto Guinness bre wa se da wo no me no na manum kra nya me de nti no o de ye nkomra kan nyina wie nti na num na da na nwumre bi o san frɛ me ofra me no se ai watete nsem bi na adwo ade na wo me ne ntem na msu obra adwo de sa won kura na ade me kwachia no bibia ni me ne ntem o se o ma ka kire ne se me mpana ne bra no na ntem ho fo aka sa bribia no me ba ba hye bra no honum na yere kwa marketa na makọ na mse ade na we yes bra no na ade me kwachire no me kura no sister na minim no se no se ofri ye krum ye ne nyina ye extended family ntini mintimi ne enye bibia atesa one girl no so kra anyam mitimi ko ho ne koye aduan no ne bra ne pie ko ba Akoma FM ko ba eye bibia me ba na me hu atoda me ne unya argument bia bi kra bra na ne koma na ade ntina me yesa ade no o si e bra no me mpana no nti me bia na bra ne hwre me no so wa ba na honom ne na ba abeko ama na ya kasa ni pa na wo kana asam ne yenya hunu ne din o Odi Joel. Braju. Yeah, one in your mono. The Odi Steve. Oh, it's okay. Intino, as I am si bibia ni menentem na mempese na memeso ama omontem asai. He said, Brano, minini ni hwe na sabe sa meye bibia na abonten. Mankwa na sa wo wadamfo ane ne koba. Na mebetete wo ne ntem de mintimi nye saade no. Na mekane sa still a wonti aso na adentina me de akoto na damfo nanim se menyam ti se na me ka kire ne se obi e ba bi Akoma FM obi e ye no ye se ya hange ne salary omo de yamba gwa to se ni sika sam ye nti opa me chew ya memfa local emre no local ye apetesi memfa mre no nti no mi di kan fa first one Sesi ameka se gallons tu si mi dem sesi e bi se ni system. Ti me fa first one na san no se men san ko fa bi mre no. Ti me fa gallons tu. Ye 300 cedis. Na me de bre no. Ti no se ostre mi se ni sika sem nye. Nti no me de nya botre kaka na waji loan bi. Ama se ne ho a kire no. Na me see you. Nti wasan the gallons tu no ma me se nka men ko fa bi emre no. Ba da no me ko so na me ho nye. The gallons no da su si dem make say say sika no mensa nka besi ne sana de mano 300 cedis nsa na me fine nti no enu ma na me de kwato bra na nim se bra na de meka nti me pa me hia misika nti no me kwato aswa na bra ne bisa me se ada wonyam na me se de bi na o se de bi se de wakoma site me hu obufuo seida wonyam na me se ade so menyimo me de me si misika na me hia nti won fa misika ma minini asembi aka bi nti na afi eza o se bra no ade na menyam na manka nkyere na me se me ba hospital wona wo test me ebisa ono Steve no be ma no ono wonyem no ono na test me hospital wo ye dey wo hospital ho o ye lab technician e wo hospital ho won ye modi nti wo wonyem ye no won pra no na san eye test no ehunu sa wonyem mpacho ti me ko no me wo menstrual problem e wo me so sometimes bi amenyam bi 2 months kura mi hu menyam me menses all right nti mi hu nti no hu me no say aden na me say me hu fa mi no za na me say last week menyam me menses nti wono na ye de me call lab ho e check me hu ye e ho no be sam say wona hwan na nyam na me say wo boy na ye lab test ne de ma wo pregnancy test no na ye ma wo en wo wie wo sa ba bibisa sa wo ne hwan na nyam wo so ni fidie na wo de ye test na nyam wan kan kire na wo so aka kire ne sa na me se na apart from wo no hwan biem eye wo nti na ye sa no afi oye mi fiu bi na me se wo de fa misika mame na afi me nkom baby eno so na sika na sem no aye twema me ntwe
saa enti oma me call clinic honom ekoye enquiries wie ye bibia o se on de enya sika ni nyina enti no mempe mu half mra no no so mfa half mra no na me de half ne buy o de sene ko 45 450 cedis 450 because o se on nye ready then nyo no na se so yi nyin se ka no mu chemu mienu no na to half na so to half na mu dia koyi agu enti no on ono no se me wo kra na obekwa akoye DNA ehu sa akla na ye ne ba na me si okay me wo na mo behwe me amama wo se de nhwe ben me ba na me kwa nyahwe bi obema wa 10 cedis 20 wo se fa ye TNT na fako nti no chase na afede na my so desperate me hu de me na afede no bi anwumre me wo fia na wo frɛ me after say me call hospital first one buy no na o san frɛ me anwumre be 7 na o say me wo fie me mara na me call nti me call na o say wakonya aduro bi aba nti no mi set aduro no na me see you nti me ba ya na dwo no be me di ho be 4 days e wona nchen Akoma FM na mi set ye ti mi wono na di set ye na wo na wo di sha maame na mi set ye wo di aduro ni ma wo se fa sha ho na nyin se no emra me pa twa okay di wo de maame no okwa adwuma ti okwa adwuma no e ba na o se aba na me se da bi nti mi di be 3 days wo ho no na fe me da ona me kakra me sorry a na I say nsuo ogume saa nti na nwumre ya wada nwumre na o kan se menko fie na ade asa na me say said ya mesia ya no my week pa because me yare a manum nya me de nti ni we apart from drink na me say o ma me na se ba wi a o se menko na ade asa menko na me say ti me sorry say ya because na me nya saa de ni bi nti minim wonya da bi saa de no de minim bo adekro ni din minya afi no bi beti a menya abortion da exactly enti no say me sorry a e ba me say ma jonso saa o me si metwa me say jonso ni mi o so ma jonso saa na ensuo na egu me ti me sorry a kakra bi na egu me saa na o si kofi o koba na me wo wa oda so wa ha onkoye oda so wa ha saa enti no afi na me nti anwumre me firi pio be 8 na me tika go na my week pa me bae na me beda afie ti me beda ho no ma be 1 week mi sister e wo ha no wa ba o wadidi bia na wa mama nkwan wakoto free juice abrem sa wadidi o yesi me sen a nti so obi kasa me ho na me ma me kra ba o kasa me ho na me na mama no ayedi because asan ya bo me hu se mi suro se meka ama obi ehu sa ade ese na maye e na me deda fie 1 week enti wetumi aka nche wo sister mo manka se be ma bi na mu aya abortion abo yade de abeto fie manka mi sister me frɛ mi sister anwumre bi na o wa adwuma na me frɛ ne se o mra oba ye obeduro na o se adade na ye na mse me ho mfa me o ti me da ho no msa no na mse o makoto Hollandia na nka me pe mo fruit juice bi ba Hollandia no mo akota ma me se me pe don si mo nti fa ko na menum nya me de otena me nchen sa na o se den ne ha o me ntimi ankasa e na o sore koye ti me ma me frɛ me o wa mse o me wa adwuma mu o wa nti se bi be no gina ho no de bi ama no odin but me na minim de ha no nti aya saa na de anwumre bi na ye next door neighbor maame na okokwan so ne ma boy say anadwo a me da ho na me pene no omo ate nti e wo ho a ye se kadwom etimi so mi sisi e wo ma ya se aye se ma ya se e so me a na ye ya no pens na wo ho a na asan ye jai e so me a na me andu a na e jai na nsuo ni de egusu gu me saa sa oba awo aka no yes nti sa 1 week ya wada na mi firi ho a me de ba ye na de nsuo ni gu me saa ma me de beda adem e na chese me de da ho nti boys no na omo ma me ba na omo ka kire no say anadwi man na be 2 days me da dem na me kem o pene ana ma me no ko ka kire me ma me ko me papa ba ku fie nti no ma me no ko bo me ma me amane ye wo ne ho no me ma me so ba na obisa me a wo hin na me si miti na ye me ya no akoto paracetamol na brawo enji me ma me ba na o se he e de na ye wo kan de ha wadidi am so manum nya me de no se ka de na obedi na am so miti na ye me ya
no si bebi na msuo medi mashkenke no no akoto dokunu begina ho e ma hye no de ma akugum no si didi mete he ya enti se pens ne ba na maso miti misi miti ya me ya no se he ene ne hawo uti na yo na da ho a waye fitaa sei still na ma bobo ntoma sei agu honum sei na me da bi kire enye gu ho no bobo ntoma kire enye agu wo bobo agu mpaso Debi ma bobo ayesa me de aya pad nsuo ni gusu gume enti wo bobo ntoma na wo de agu me patron pant ni na ade ahye na me da honum sa mama nchechi muaka me kwaya aduro ni firi ne ho no me firi ho Thursday na me beduru ye no 1 week Thursday na ebu ya edin a me ma na mrashe me ko hospital through sa 1 week no na nsuo gume nsuo ni gume saa na ma bobo ntoma ayesa pad na me de ahye masisi na me da wonti nsuo ni gume saa na pains no me fam na me de da ho enti so am kasa me ho a me mpese nipa be hu se ade se nti na ma no denden ne o ho te se nsuo me ho ye o sa but me na me na wo fam me so a me suro se meka me bra na baba a de ha wo ka na nipa hu me da me so bra bibia ni ho sa nti aduane no de abesi me nchen no ko nti dana na adwana de me ma me ba na ofre mi sister we na mi sister ne ba na o se kwa bisa unu ya na de ha no na nsen wa ye fo she se nso oda honum didi aduane no ma hono doko na wie didi so a mpese obedidi kan de ha no na me da so eda honum afa de na ya se jinsamu na mam so mon kofa kamera ti wonu nipa ba ho be 3-4 ebegu ho bebre no se hilda wonyam na msho da bibia ni ho no se he wan san kan kre uda honum o se ubewu o wan kan ubewu na da uda honum mimi suro nti wa na mi sister kofa ka ba na omode me call hospital ti ekodu hospital ho no se nyanya me dia na masini na yesei wase ye dan sei adro no me yesa nsuo ni gu me no masia ye kuro no nti uda ho nyina no wase pro uda ho no nsuo ni gu me no nti no mbisa mse omo hwe na mse 5 months no mo se di adura na mse adro yellow bi se sai to teko sedai no se me shese ye modro din yes modro bi ade wo di o ma abortion na ye mienu ana ode maame ana ode sha ho na wase na pro woda dem nyina na wase pro me patron enti no na me hwe na se o me fa enfom so na abantinka ono ne honom no me ngo na se mi wi na se bibia masan akofi o se dabi menko minko fie na ade asa opamo ana me koye na chese Akoma FM hospital no omode me koye throughout me friend na switch off me friend number na kakaka na menya 1 week ho me moja re omubo me moja koto be 4 watch Steven wo friend na wanfa switch off throughout me kwada ho no mo bobo me nsuo ni nnuro chese kade abra na papa sika ode bre me 4000 chese ho no sika no me kwada hospital de ni nyina asa enura ya kwatoto ebi kura ho ayenya no hospital ho just wo mko ba bi foforo sa me phones Android phone na papa de bre me eno so koyira ho plus yam phone we baako ni mienu ekoyira hospital me Ghana card me voters ID cheza me particulars nyina koyira ho hospital ho ena me de buy Dinya me boa ya me free mu a me beduru fie banada ade a chen nti omo ye dan omo ye DNC ana me woye Hilda me woye na anya say 5 months 5 months nti no omo say omo mfa bibia nka because why ni pe wo 5 months adro ni pushi akra ni ma ne ba 5 months Hilda sabne ni soso na ase nia wanya bibi beta bi kai Hilda Akoma FM ensu ni yankasa nti me free hospital obedru ye no me kanula no omo anyi
ade achi ukuada na me fa meduru because me wo ho no me frɛ me mpanifo bi sɛ o me nti aponti no na mo si okay ti me kodru hospital wo ukuada no me kodru adwuma mu nso no minim Akoma FM ono na di kan hia me kasa wo de me no di nkomo de aka bia ye ho wo kasa ono na di kan hia me hospital ho no se ada na wa ye ho ya si ono na ebisa wo na me si wo me yare o na me si ma ye ho ya won ayi Buachi Steven ebisa se wa ye ho ya no se gina ho adan na me se na aka se mewuwa o se aka se mewu ma fra o sa mi nya wo phone ani adum na o si ni phone ayera ti ho na odi mi wura omo inside ho no na ono na yi me kanula no e ma me na o so wo hwe mi HB no san check hwe ye e ho no bebisa me se ade no da so wo ho ana ade ban anyen san na da so wo ho e na me se da bi asai o se me ye fun pa ada na me yesa na me se ada na me yesa na aduro na wo de ma me ne Akoma FM why na catch us ade na say ya wo ye fun wo yoda Steve wo se de hin o se anyen san da so wo ho na me se da bi asai na o se me ye fun nti no eba za na okoe na okachire wo ye fun say se makuna ba ti okachire mpanifo ne se me yare nti no min kofie na o ma mi ki se mi ni kan kofie menti won kan o ma mi ki se min kofie ti me koe na okachire ne mpanifo se menti apo nti me do mo ma me off na me nkote na fie kakra na mi si yo nti me wo fie na obebisa me se akwala na o ye oba na be ma ana me so ye be ma ni pa bi ni moka na wakume wa yes an wakume na ne maye ma nko a wo pe be ma na me se de asam na wo ken me ye fo se na wo didi matem na me ka so mo atwero nuro ni bia ma me ya san ya boka wo hospital omo bo me moja nyina nti na ada na wa mama na me se me bra ba fie me kire ni fie ma ne ba ho oba na wuni ho ye fra o number me sister from me bra for switch off ye nyam na me kan sa o se wo de ekọ na fie ada me ba fie nti ya na me so ye nko fie ma ye nyina ye nko munko hin fa fie ye nko me ho me kuro mo no o se me nko na fie ada obeba na me si yo ti mete what wo fie ada wa ma nti following week na me sign call ye nti me call ye no na me si nya na si fie ada wo bebe afi complain so wanya ho okọ baabi se afi dia na ye te se me ne no akasa the following week be 2 weeks time me sign call ye no ne oba ne wodem ho Akoma ye me no da na me ne so akasa e wo ho wo no wodi adurama wo se fine set na wuo no wo free mu fie ye no wa he dan no oba fro wodem ho no say oba o say anya wo no obi awo relax ya no obi din ko no say oba radio so ne wa sra no say obeba fie waka chem so obeba fie na adan ada na me force ne sa opa na obeba opa obi antimi mforce no ada na me ha na dwene sa na me se sa senka mi wuya nka de wo kan no afi de odidi matam ke kana chese me de abufu na mi ja ho a mi pie koye okokoduro no na yesa wo ba biaska 10 cedis o se je lorry fare na fako 10 cedis bi 20 o se je na fire lorry fare na fako sa ena me de koye enti no me papa frɛ no da bia no bisa me se waba fie me se da bi o meka ahwe da bia obisa waba fie me se da bi o ma meka ahwe enti dan bi na asam na me papa frɛ o mo boss ba ko no ka kire ne sa ade sei ena waye na sabe o ye pani o hwɛ sɛ anka obeye bibi na nso still o ma afie ema pani ne frɛ me ko pani ne frɛ me ni mi sister ne me maame ema ye kotena ye frɛ bra no ma ne kotena asibi chesensema na wo keka ne de ototo papa so no na enye fe ti aka ya na ye boss ye nko no ne bekasa ye boss nya na 1-on-1 ebisa no ma ne gitum se an akwala ne eye ne dia na eduro no so no ana de maame na ye boss ka kire ne se onye mpani ade
fisi onya akwala because who say me no nyina obi answa nti ade we ben sese nka ni third party kura ebem Akoma ya de nti on show maturity bi o see you o kan ene echena sa your boss kan ya bre afi na your boss afere me papa anim mo pa me papa cho say ha no sa asem na basa so say onim de obetimi aye bi na m papa so on dey any problem ba be ma no na say so on no problem okay nti die nti na wo ba ye say car ye ko born hospital honom no o sign de meka me phone stu so yerai then obede wo ka ensana me fa brand na 300 cedis okay and a hospital so hospital canon so 4000 4000 plus phone on so okay phone papa the otobra me no $350 what did you say brand be 48 years 40 and also did you say no 27 years ya beba also na baby sa questions bi no ya no mama na mom na ne sister wa ne sister kwa ni masam ne chain ya wono a de ato no ne sister ni mu chain obapa ba wani mu kakra bi na ye ni nkomo wudi me ba che frame Madina wonu ya ba yin nsem yi ena no wo so ka bi die na wunim efa ho akasa me ba cho se ni osika no se ye ni mu hwe oba me nchen a me so ma wo ketwa oba ye nchen oba me nchen na obewo se onyaba nka magigi na ma no me so mi ni mu hwe me like me to one mu dinti dan anwumra na omofra ye no chese ye koye no dan odam kura mu bon ehonu ma pronti ekoye no nurses no omusi yenim hu bi adan ye de natena fi na ese yenim ho hwe anwumra ya no bi boya mane se ni na ese ye de naba enti no men so na me ne nurses ne doctors ne kakra ye free no mo hwe ye ti de omo kan ne se nsuo na free na se ba ne ye very offensive ene ye pa o matcha wa ene omo ye enti guy no de eno na chi no ena guy ne ama ne several chances na no woni e de komo pa eno na mehia enkomo ni bi o wa de wo kan kwa wanka enti ene ye ni sa enkomo no ti se de ada wo ba ya ye no de enkomo no oh okay I we say no your friends are Steven no o ye nipa bi o aye no se o ye patapan nipa because mimi nie wo ho no mi se mimi anu kra ka che me to the extent say so okọ no ho anadwo no otimi ne kontokọ na o de na sika mi so ho nti se kuma ase kra na every time bia obenya card akọ no de ho no aye me fan say kro ba akọ ha e mu twe kakra nti sa anadwo no sa wo de ne yasa na se obi kopra na se BBC a but I don't know say ni nyina so no papa sika odi free outside the bar de hwe no na wo say gidi odi ne pese to no ma wo se ma yi say wo papa sika wode send on ugidi be manage free osamudi Akoma FM Hilda ma be manage sika ni di ai ewo ma we ba kata be manage ndi pa wode ni e bisa wa asa wo ma men kata na chi di oje ne mensem 300 cedis ensa o ma me de bre na wo ma bia o si o ma fa 2 cedis e wo person meyi skase wo person na de na esan ye ma ho metene se me hunya nto me na wo ma bia na makọ ho amakọ adwuma mu ho nom se me kọhwe ohumi a hela manka ncho se tena fie na didi ye kese ansa na wasan ya ba adwuma me se tena fie didi na wo nye fe ma ho nto ansa na wa ba adwuma o kan so a 1 cedi nim 2 cedis nim me pa so tena fie me ama ma kwa be ma no asem o kan ye hye me kra ne se wo media eno de mantene masum from direct se na no but mete no baby ena metie me nua na so ano asem at na chese no kre se ono no de ono wo fere se wo de me nua ne bedi na chese ne girlfriend ti no ba wo de ne hye dem no ato ni mu no enti no last time so nam ni di nko na se wo call fie ho no ma se o mani mpie enti na chese nipa na asem no kan na confirm asem na mete no abonten no ti na meti wo mu di na se how nipa wo ne nete woni ni ye wo se me fere se me di ni be pie se me girlfriend no nti aya me de no etete hye dem na me se o nti oni me kan se mebre kwa na ase
ni niema no ye no patapa ne nsanse muhunu no oma na duro wodinka ma ne Guinness ne san ne oma niema ne se wonnom enu na chiri no ye kon mo kra ye ne ekoka asem no wototo papa so saa no kra de se wo ka no kra ubun se no kra de wo ka obi do nipa ni hono but ohun se no kra na wo ka central so free no gidi mi wa so na ye yishim e kon ho ono nkon free te no saa wo se en ono kwanye se nyo eye na danfo bi e friend Joe den and I say no okay fine wo se nya wo dia ona wo dia duro ni man no de e na o se an ni mistake oye ne se ona me se na ade ntina ade nya wo dia na wo dia duro e kwa Akoma nipa no se won se na se nipa no ba se wo ba beje ne ba wo be ka ne sen o se ni mistake oye na me se da bi brother asem wo ya wo kan de emfa kwam esa iwie ya so se maje mekuna ba enti esa iwie no so wase yakune ba ka ho me yenhwe ebra ya fra mo se wo sister ya de na mo koye no say na wote na no say na oh now or unconscious like nani no those our friend now ultimate e kasa ho but na onye woye as a half conscious like on timi nke kana ho nya ade bia nti but time I didn't do hospital na dey no you off ni nipadua mu say na na si ko na no ka se bokoy no na me fa ne say doctor no asem o kan ne say na se na pro nti se nkada no ya mfa na ma meduru ho no mo dia enka the next day ne dia nka bia nka yenya no na bokoy mo hu se na se pro well ye ko hono mo no edan no ye bie to ho se na hono mo bomba ye bie to hono mo but u bisa no so wo kasa agishi no so ani ti no so wo se ni ti enti no obi ehunu ba bi asem ni free ana ni adwunso ye sa na ebia bibi na ewu atoni dan na chi wo mo na ama sent na badem mo nti na wasenu na ama edem ho nyina abon no nsuo ni gu me se because me free ne ho ya wada na me baaye no ne ya wada biem e na omode me koye nti sa ya wada no throughout that week ni nyina no na me wode na onkwa na ada mbachan obi a ne won tifie ho nipa wo fie ho bebre ba man ka ho asema nchire obi a ebra mo koye no a mo ko yie no na wo ka se ye de akra ne baaye no na tama ye de ni dru hospital no mu yi akwala ni wie ye no ena omosi akola no owonkwa o keka ne ho nti no na yo nanke ye hwe se ebia nkai na wenki ye betimi aya ama akora na tena nkwam but no mo ka se 5 months de wo so a ena aduro so asa aka ne sa na otena se kora na hwe ye be ha akola no nti ye koye se ye kopem mocheman no ama na je akola na kwa akosie no but na ade asa na very late nti no ye kwa no ye hu mocheman no but time ye di ni free hospital ho no mo di ni duru ba bia ye te no akwala no timu so oda polity ni mu nyina okeka ne ho meba we dey try me hello yeah hello Steve, good afternoon na boko de be ma boko ye da nyame ase e fa cho ye nua ba bi ye fa ne Hilda ejewa waba yen chen se na one ne twepra nyisan bai mama na duro de she na se akra ne seye na ensesempi e na sabre waka na ema no aka se wo mo ba mo ka won sama ne yede Steven ye pese ye tie fi wo ho wo bai woni na twepra da na edie ban e na esie aba let's go because somebody and mama na me ni e jidie tabe to me aba but once oyo bande le from mama for percent and money house na for mama and one year different me the enko handling ayo me pa no na me pa cho wane oh I'm saying na sa uti se na sana bia na ba e anka na ba because in some say me aka ho asem ya kan ho asem Akoma FM oba na wo se abra mu yi akra ne sana na tie la no wonkwa enti time ya de ni kofie ni nyina no utimu sa akra no okeka ne ho kakra enti media na makoma atu na me hu chese me hu nyina awsi agu me hu de meye enti me de ma ye ma me no no kita no na me mete ne nche mate me ho krati baabi ti edu fie ne de ma ye nua ba ma baako se onko no enti mo de akra no mo ko no mo de ade chechire no mo de ntoma chechire ne kama ti se de bia obi awo ni yayi no no okofia na se sai na
akoda 5 months anu wo nwu yesa na mo ye no me ba cho da bi ase na suro kakra wo mu ntini ye de ne hye nurses ne de ne to polity mu de maye omo de ne to polity mu de maye ene ye de ne kofie ti ye de ne kofie ne afre ye nua boy baako ti uti sa polity na bi o ma ase aye chichire kakra aka no ho kakra nti ye ko no ne de maye nua be ma baako se onfa enkonkosie nti wo si time wo mutu amna no kra wie na omudi ni behiem no otesa se akola na aje bibi at once nti ono kra na omo no ye be ma omudi akra ni ko hye nti wo si wono na asa akra na aje bibi at once nti wo si wono kra ye be ma no that time no ni hu dwiri no nti ade echim be 2 days na boy ni ntimi ni di ye mi enua be ma no nti nwu ansa na omukosie no me ba cho da bi akra na nwu ansa na omukotutu form de na hye ho me ba cho da bi Jesus Christ womu si akra na ni mo no so sa well me ehonum ne de man hye de ntiem yie de but me ye sure say that time I de ne hye honum ne de bia na would because me de na to politin mu ache na brebe na boy no de akra no ekwa hye sa time no de na ko ese ye honum a okotu am enu na akra no aso owo so ka ne ho no ene ne womu yi okay se be ma no kura akra no de ne ko hye etutu asase na so de ne ko hye ho no se na akra ne wo so de a ene na akra ne nwui ene esi na nim no so 5 months 5 good months 5 months but trying 5 months Hilda women be man tie no wen hunu da se bia sa be ma we wono me na me ne no akwa akwanyem wen hunu da mi dabi o de na ene dwada mo ha me na me ya say oh aniama besesa but bra many ba me ho so me yes me twe me ho na chese anyensen na ba okay hello yeah mommy Steven Akoma yeah me pacho ye pese ye hunu de e koso e wo na fe Hilda entem na men ko ni after now don't am bisa fe na da na fe na me senka after me no but my brother didn't come am na kasen me face ni na but all the same no you na boy okra ni baby amono kwa no obi oni ni work ntampo bi obi hu say na obi asa wo ya de pa unso obi betu yes it's sanity kantina ma me say on famento nesa nka bia ko fe me kwa bia nka me enti yanko why enti yanko chechire mu kaka kire me die na si ye mama no kre nu ma me no wo tempo municipal hospital ko se de na ono no ni ni aduma but edu be na mama me ko ye ko teki som campus bureau arsi Akoma na me ho yedi na ne gbe no ho na ka fa na anta fa ye aduma nti alongside no ni ye ka you there but the way I'm seeing my dimension is starting my dimension baby bre aduma na mi nti mama opportunity na me ko school but me mekanaze me na awase akaso asa ma me ka fa na stay no na am stay ka you ewo ho na me my wife na issue be wife na next am a guy no ye no na me fa no ye ba sa no na my wife and before me ni nya no ye decide say because no so be costume so costume no se me be sport e ko di no awo me bang na mo na me ko be sport see alongside na sport no ana katakasa ba me ne yen ko ye ba na wali ga ga so ba ni be ga me ema me yes and the not first me do ya for station of the ni na be ni wa fi kwa ma tutu ma se ki ni da bia me ko in fact na me ga in family ni wa na me so na ma sai can be sport no ama le dina e wa no e handle sport na kama na and na handle ni be no e man ko fo bi na because of the crowd no but the point who feel so ben the motor and wa no ko fa in san bisin na ko bia de bia discuss the mo san de ya in san na me ma de wa be ti over so ono no do ho on this kind of fat na me no ho take over as
wo girl a obehwe so ana say wafa no say odwumayeni a wo mehwe so ahoma na me na wo ano no ye say ana tabi ano betiki over no oba be say be menta wo mo nti na te say na ate fiti charge business no this capra no ne beje nti no ye pon ye be fia sometimes na me me wife na ye break you no ye divorce na wo nkra mi no nti nkra no omutimba no ho even Christmas ni na nkra no na ho nti na e bi amene na tifo ni yi na when one kasa bi na nsia ye complain ya san ko ma ku na bisia ibe maso na me say e too early nti na time maybe no captain say no for dia say na na me ho dia me pa mo testament ni an kan ni dia ada say no fara ni pata so Canada waba nti no nya kan no ele de emma me ho no problem na oboko da ben nti time o ka so boko no na ka plan ni wa man tum so on he no because ona ka yo bo fi nti o ho no ona papa no enye bibia na me ka se mu no na madam for bisu na ma me nya sa idea se ba sa wo mu timi ko bi mu je no kwale speaker and discuss you listen jo na me no na me ni pe ko chere no o gbe no ba no even if the class and the master be three by no na me wada ka ti ma ne ba ye ma ne be si mi so an na me de ekuti aka ma o ta bi ne ma ne ko ba bi a ayi ampa ho so to how I different as me nti na ka ko se ya na bi na me na e ma din se ba bi e bi ne bi yes, I see my baby. Yeah, I know I said no one. But we can say, if a person has been to the Spanish Canada, Banty, in that time of my near that, the material, now needing to more quality. No, papa, we be warren there, ne papa for Canada, but no be me saying. I don't know. Me, Mama, me say, it's you and not the question, madam, for me, you said in the parliament. And you do, many penny, and also Wale, and Pumani. Nti no yankona o wife so ni ke o ni na o se bia ni ko ni na ya da na de ni na re ko na o ni o che chi mu na de no so o mu wo bo bisia ma de no so ni se abisa na o bo ni na o so ni de o bo nti na ma hu ni se asa na yo ka tele ne papa be ba no na me ne papa be ba ni papa wo de yenyi o papa ho ni fi ho se se ade a wode mo ko edu o papa enu gra de wanka o papa so ko ye no ho ade ne ade ende be bisa ne de but asa ye enu kwa nya ho ade o ye be bisa na ye be tan so ye gina wa che enti yen ko ye nim enti no na ti wa no madam finish that friend say blah blah na wo ye de bia obeda ha wona ze bia obeda ha da obeda da bia again boy na so na yire no okojum ko yes space tin tampo ai market ni Wednesday o continue e mo price no na ge na fi no wo ko na o ti ba ka mo fufu ko mo bi na boy na madam for na me na ko che no ti ba ni e ko se ho no mo fufu na ni to ni papa ba won ti me ma na mo be da ho nti we adwuma no bae na me condition na no nse no na me fia afia ya no se baabi na me so boa ti me lab na me ba the petit samples bi wo e ya ro ti wona me bi ya ho no me so fi na o me so ya ro so nyale ase me nyale me no de the first about nti ko se ko na me ko lab na ko ni se o ma ye UPT ni na ko UPT ni positive ya na ko test na me so mo an ka sabi me ko jina na me fia ti sa so ya ro so nyale Akoma FM. What's in the plan? One message. It's all one message. Now, you me pacho enti oba ye na o lab no mo ko ye lab no unu sa wonyem ena bisa no no se de what in yan plan na me say the bachelor no and I say ono de yan message etini bu faso da no yisu we de yisu no etini yan message na eba na some kind of human being enti pacho wo bisa no before mo ko ye lab no and now say after the lab ena be bisa no
maybe can be some class. I tell you, I lost it, baby. If you love on the buy and love on the buy, and I'm going to love and we say positive, and I'm a metro on one. I'm going to sure, because me, my you. And send yes, a meme who do me. Say, Bia, who be what I will be of them, and I send to the man of content. Although I make a good sample, no honor, you can't know some teacher, no balaba, or look at you, the business for writing, but not to do all. I'm about to get my year for I won't get young fan to all. When him will be a co baby, not say when he will be a while, when Pakwan channel. But they're not making say, say me, who do me, na me call hospital, Abia, me who say, Minyam. Timi obi sia no bi sam sam nyima meka se da bi tell say love be prove sam nyima sa na bia maka se mama ena me ka te me ko hu ya na me tren no ko hey me tren mu o te ya e ya li yu na ba e yu titi e uti ko ton da ko ka mo mu nim no sam tren so ye control ye test it is control ni ba enti ko ye e no hu se wanyem wo de mo dwuma mo control ni ade ade de ye hia sesei but wo ka so onyem ye ana me da ka teno so ndo onyem bia to what is here bi sam ta sin ame me pa cho ye bi sa no wo de wo ka de na duru ba bia ono bebem no a wo no e be bi sa question no ya no enti wo hu se wanyem but na enya wo ne na nyem me ba na bi san se me bi sa no what you want the one for the first say na bi sa so no asia abi ya to approve the name o so so name I dey some now no mind I want to know my answer but the world better class me o say say o ba so ne hwan na nyam na nya girlfriend no that am na to question in terms because of say question madam for no wa madam for no question dem na me say me imagine me dem madam for no be there because oba on FM na what na for sure so many times na if you from the friend me ka tell me no me pa me me feel for na me mu ta se me so so me ba ho e be da boy no ho e mo mo fufu ni e di na boy ti baba ni boy ti ba me den fi no me really ko wona is dia no ti no da se no mo fufu ni me mu se be no me pa to me bo me ba la for na ka me ba ebra ya catch us say obayi ni wadamfo no atwe bra wo beda woni ade ade no wo ya no woni ni jaye na woni na have sex biem kwapem say wo de la obayi obayi love che say wonyem no no ela me kamba no Mr. Steven me pacho ya radio ya the brand ya adwuma me ba me say me bisa question na no ya no ama me bisa say baby ya dru no ho question na me bisa wo me bisa say ebra nkrofo keka kire wo se wadamfo no a wode wo girlfriend yi kwa kire no no one na yire no se wo girl no Akoma ene wadamfo no twempra wo ti ya no woni na have sex biem ana wo kwa so ne dai oh okay can be great say wo kwa so ne dai ya na se woni na biem mama Steven Steven the can you man no answer me tie dia maybe so say oh I safo ni di we nyina cho say no cross anya no crow nyame ne nim yeah emu wanu no me so say me ne dai we ya sure say na wo ne dai na we ya sure dabi papa we ya sure say we ne dai ana we ne dai me ya sure say me ne dai different from me ne dai yeah many that but not date of time and die no and that time as me see and I can be think I mama to muka to muka club because of study and yeah that's right I'm telling you mama Akoma we need to come here and say what can you say you have to say na mo de bia ba bia mai enti no yo ko yi ni san se me ni san enti nya wo na de dru ne ma no liberty I don't know mama the man and Mr. no mama ko photo do no bre no no be ko juma the be no no dey insect okay ono pa e for so me am sin tiri ni sin the card ni tiri but once I was wa ya mama je bia ba e bia ma ni ni die ni tiri me pa chuti wa ko to dro bia fa ma helda se wonom okay one to dro bia ma helda se wonom enyo one fine insert you me patcho medrodin one to adro bia my helda so one fine insert na nyi say na say
Mama, the mistake I'm here. I don't know, mistake, Bay. The mistake I'm here. Because here's the banner. But I can't tell money, I can say, 4 million. This is the social man for you. What was it? Make catch it. Casa. Mama. Stephen Mitziawa. Okay, so money 4 million. 34 million in that. 7 minutes of being social man. Let me see that. Whoa. Now, ebi a ukana do na kwaere amame tunga metem papa na tapa no wabisa no Steven ha wo dey ho me pa che wo na wo koye sa Steven mamisika so me de so na me fa nkoyi nyinse anya abosumi num enwu Steven enya abosumi num pra no ntina ho kwa na bisa wo so Steven wo bisa asem Steve me pa che wo bisa asem go fom Steven me pacho temenka what you can go in so o kan say wo kire me kwan say minko bisa ya ntijai ho no minko bisa na ye mai sia duru ana ubisa o say ni sa so omo say na omo baje say o kan tini una ba na ka tini say why you see that take na mo jare ba ni se me you see say to take okay Sana ma yusu sa to take o kan say we kan dia mempe ono na ayi Steven me pa cha mempe o kan say we kan ma mi Guinness o ka tell so sa to take amaye o kan say we kan ma mi Guinness ni ma den o kan say ma mi Guinness ni ma Guinness e wa hita da be mi o refi ni ma Guinness woman mi Guinness ana wo se me no wo kan no ma mi udi ga ma mi Guinness ana second one so wo ma wo Guinness wan pa bi fire wo frɛ me ba ya dan mu wonom na wo kɔtɔ de brɛ me ana second one ni we fie nso ana wo frɛ me sɛ me mra na wadan fu bi a doctor fu me ko Guinness wa dan mu de ma yes wo tɔ de brɛ me wo fie ida that's why you are here double the bomb to na ka papa ani na bodia ani Steven wo ba bodia sai wo ho ma ye hunu because nyi sai ye nya wodia wo bua no sai ye nko sai no mama Steven atana e ka no uti ni to nya me ka papa na sa ka le ka tre ni train se kon bio be to man wa ti de man se eno no wa dan se ho meba wo dan se meba gira ho mema de unim no meba me de me ka nyina ene se wo ba wonim sabia nya don perform mfa ncha me wo ye dwamafo to the stand say wo danfo wo yere wo fi wo wachi ni wadanfo no akwakoda etu susu wadanfo ni nyinsan ya me pacho ye sign ni da egugu sa nyinsan no so Steven enya kwa we pa Steven mama dia me bi sa me say wonim say oba no ni wo wadanfo eye wo wadanfo wo yere na we introduce we I will get yide eche wadanfo no because won ni wadanfo no yere ni nyina afri kuro ba koso wo enkrofo ka cha say won wadanfo no twempra fine adan na wanya no na mom no oba ye still wo so da so ne da da binya rat me pa cho yi ma no Dieti na da so ne da oba asabi oba ga my phone dieti na da so ne da mama yes mama atem see you no na nita bi se eni na ho na me pese Akoma FM ya di bitini na no yem sini na fa edina ho sisi ya na me kan oba jesu ibi plano the best say do mu yini to na me fu ayira won me fu ayira oba ho me na me tu kalo la tuni sa e de ko so ise ti aden waka ade na me try na me se ye no me ko ye no si na ma bisa ko kwa ni ko wase na ma no fa bi pra ba ho obe na mo du no ti na me se tia le ko je ti bi o man di ne ko ta bo to e so me fu ayira na to on ti fu ayira okay me bo wo so wo de wo koma na danfo bi say onya bo hye ne ma o frɛ me e wo festival wo kan sa time o frɛ me jodi na chi no o frɛ me se me mra fie jodi be ti ne die na sem na chi a wo ne me frɛ o frɛ me phone so ne me kon so no me ba fie ba ka kyerɛ se me ni hweye enti me mpɛ se me o ne ni ntamba se na me ho ntia ɛna wo bisa me se me ne hwan na nyem na me se ye wo a
eno na chi me call ya no san frɛ me sɛ me mmra na wo se wadanfo bi doctor o mmra na nko ba be ye ni fia ma me sɛ wo kan me say madam fu be you fia ma yes o mmra eno na chi na me san ba ya da be o kote di his brain wo fie Steve Steve na me say unu ade the man o say ye the man but na me ka say me flow na me bo Steve even the team na ti kura no a o ba mo nta me no wo fa ne yente ne bone akam na aba see me but some na o pese we frame yes me di good so Steve o me patriotie I'm telling you the truth one ka ka say Steve me ni bi sai shi we ho a ka tell no asem na me ka tell say pia me ni se man kwa sa stress ni na o kan so say me ko yente dai ho ba ye no me ba ma ka jawo na o si me free yente dai ho ba o ka tell me say we nyesi kana me ho na we bi a di ni o kan o fi kana na be ba nti pambe pasa besta na no be ye nti lewu sa katma ka tele wo stand ka me di nan ka me ni ni na sa o ka za me ni na me bi a be di ni sa o kan me ba ye woni na se me pa de wo si wo ka se wo mu wie na ba ma koye DNA no kre mama me kan so to ma so le ba ye no atole ba ye na atini wo ho no msa no na ha me no ba ka se si wo je so ni ni se ko abo ame bisa no na tefia wo je wo ka wo wi na teye mba na je na wale wo Steve me pa cho se wa kan o di awi ni bisa wasam me pa cho mani bisa wasam Steve mama mani bisa wasam na peso bisa ni bisa no mama aha wa kono me bisa wasam tie sabu mu usimi ni ekohwini me na wadan fo twempena me na wadan fo twempena wadi bi matam na makoso woni makoso one wona makoya ntija ho no makoya inquiries wo ho makoya ko bisa ho asem se wo mo ya abortion on beje sen wo se me nko first can half mra second one wo se ma me guinness se me fam try we se anyensen ne bese ya ana third one wo ma ma do se ni seti enti anyensen ne nya wo dia ne die enti na ade ne se wie ya me ba beduru ho no wo bisa me se eye ba na ba ma me ka se oye ba ma wo bo se awurade me ye widini na makun ba me ka tse na tena me o ka tse me ye widini na makukura wo pa ba ma na wo ma fo wo ma fo nti kukura wo pa ba ma wo ye widini wo kan keme ajewa tini me ka tse o se ajewa ajewa me ka tse o se men se no na inji ku a de ka ise ka dimi me wona me ka tse o se o ba ka mi amama wo no wo kan se obisa me se min sa te mi enin trowo na dia ujina no ana min ton trowo ni sa wo no ya ko pon ana wo kan ubi sa me sa maye we mengo Steve mami bisa ja wo no de na me mom me ka ta so me trowo te me so ba fa mi amama wo wo se dia nhwe dia ni no ana ka kwale ba bi ma kan ko adom me na me ni bi ma kan to bi ma ana wo ka ta me sa pa no ko ya wo ni ni Steven. Uko ye den ni ma se o se. Steven. Papa mi se o mo de message ni bra mi a me ka se mo se o. Before you ma apa ka se mo so mi na fun pa me fra. Ni na. Steven. So ko aya. Ano mo ka se mo se. Steven. 30 million. Na, ke da se ni ba mi 30 million no mba ile ni ko me ka ai to mo ka se mo ta ke se. 70 ka ke ni tia. Ni mo 30 million de se mi ni di. I know what I'm saying. 10 million. Mo bla no Canada. Ko bia so beti na tu ti be wa mo. Na ya den so na dana me ba fie ba. Dabi na ba tu ni Insta pa to se wo pa na baba wo pa wo ma. Anu de wo kwa de Steven deny bibi. E wo se me pa to be ma wo betie mi asam pa chotobo. Asa ya fra wa wote bad wo bu ani aguso na akasa ko de me bi sa wo se ya ne se mama o tu bu mani agu asam so na me ye bi sa wa na wo ye bi sa asam a wo ntie na wo kasa ase wo ti de ye ka be na je o kan be ma ntie nye se mi ntie Steven me pa cho bra Hilda ba wo friend se ombra fie no one mami bi sa wo to Guinness ma no Manto bi sama no. Uto Guinness bia ma Hilda. Ade odi ye ben say I look inside. Eti one to Guinness mom na mom to look inside na ma no.
Guinness, man, to Guinness, man. Guinness na de brema ya no refi. Let me Guinness. Eh, say I'm Guinness on my will look Z. And so the mouth. Mama, 27. What 27 years Guinness da 7. Mama, otu mi sanu na me den kuma Guinness. Mama no. You to Guinness the brand one refi. Sanu esi den wo to Guinness the brand wo. So many na no, on the that dream. Niko na no se ta ko am le manyam se bi. Afa ni bi. No no se bi ara mi so di leba. Niko na no na wadi. Na anu no na wo nya hu sa wanyam. No, but let me show you this. Not buying. Meba. One sa wanyam. Wo bi yin san no nya wodia no. Wotumi gye ne tena wo fie kwato lukuzidi. Krokro ne te side obi a. Wonu obi yin san ne agopa wo krokro no. Wo so yin san ne nya odia. Mama. Utini. Mi tie pa. Ni mistake ya me kan yin na emrem adini. Ena ti fi matula dina ya. Omanya play omanya tade ni mistake ni na because I can't pass Bema wonya fie ko wonya bro 40 years wonya beba wonya fie bro 40 years ebisiden na wonya say I don't can bro 40 years bro 40 years you're right na wutumi yesa mistake we ya sabia son sabia nya do fa chame wutumi ye mistake ya ebia wo bia wo 16 17 18 ebeye Akoma FM. And then Kwanu Kra, woman and Crawford man, Mamma Senor Modiano. One who's a winning boy way now on no nebium. When you sent any fear, set for a drew basha was say, not damn them, no to one I don't know the man who can pass for you. I do not hold the bio, Yamisha. We just said run away, Meba. Okatem say, what did tell you? Now, man, may me pacho sa edru na wo so de bre no nya no wen wo kotoy ni say nya de but wo kotoy drum wo bia benom e wo wu dem no wo to he amen one pam no sa komadan fo no ho wo no na ni se ne so many times ni say ni ba kono he no balance wonyima o he ni na mitini ka en papa ta ko pa en mitini nyamu na dio li ko ya no na unim se uni jodia na sa allegations na de to me so na chimitimi ba obedi ba 2-3 days last time me ba ya me seti edo ni we mi bedi 4 days wo ho oboa hey na da ka so ka chira o mi bedi 4 days wo ho da ten so de wo ji na wo uya do na ka se na ko mu se ko ajara mi to ma onyina wuni enti da kropo na ode sa nuane ni nyina bae da kropo na ode sa lukozed koko na wo ka da kropo na ode sa nuane ni nyina bae ajara da be o ma ya wo ko se wo ko se gi one day pe sister me be di so ode so na me bre no Steven na mo Steven Beba cho okay Beba cho ni sister na bi so asam no me ba cho o kai se o ka kire me se anyen san ne de ai da na oba e no ka kire ne sa de nti ne waku ba me ba cho o kai na ai ko ho bi na ai ko ho mu bi eye me ya pa se da no enkomo oni mi di man record adi mistake ba kwa me ye pa no na wan kasa no nya no kweka for because say da na ye ba ho no ka kire ye say last year mu December na woni ni jaiye mi wa asem no so ka na odi ko ani ma wo say e na February no ba me nchen nam ne daye e na April no ba me nchen nam ne daye adi nti na won ka no kre so to asase afom mpane sa odi asem sha no ma wo ye din e bepie enti jain tro na wudi no ene nsam na wo keka no jese si won mo ne ye ni obi mimi ni obi mami su ni won mu bi woni ni mi enu pe bat no kwade wo ye de bepie enti ntro na wo twa ni jai me da no me ba wo mo koma woni edi ye no eye me ye bebre se ma record asem a wo kan ye peda me bi se mi sa
who cut the watch at that. Me is my sister to take. Would be found actually. There be a Mujan Babat, Linama. Debbie was one guy, was a Debbie. Man, share do be a na Debbie, Steve, me so. Steve, I my share, but you try your home and go to mommy Guinness. I say your mother grateful for some signs. You try your one that you for your buy your better so, Stephen, your best afro. You try one basis here because say, no, there be any one year. Bibi oka ye bia woboa eti etwe nwaba tie we na mesia no hey enne die besi che wa say nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho dua die wo woni mi ye bibi wie ya me frɛ wo a wo mfa no wo ka kyerɛ sɛn na wo so ma mi gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa kyerɛ sɛn oh sa eka ketua bi nanka minya white ka fefe capsules awrade na medana se se manhia sa duro ya enka medunso wia na nsufita bi di akire oh kafra minim sa na kyerɛ sɛ ka fefe capsules no oba na sekeka no nsufita bi gu no ene oba oni atenka etu asekra she ka fefe capsules no scent ni ko kebia se wan kasa kase a wo hwene bebo yo ye nte hwe ti so wan kasa kase di age se mawi mate ti kasa kase mai ti ode me ko chia na downfo no ti abribia me ko na se me hunu no kra na me ko bia me pon adwuma agya no nti me ko na oni fia na me ko na downfo no ho na me ne ne yoro yakoya aduane nti oba bia na downfo no be frɛ no se o maba wo honom na kyese ye nyina aye wo ho nti time anyensen no ko ba ye nim no na ayesa wo twetwe ne ho o se enyo no a se nsensem bi nti no ma kasakasa ba menene ntem Akoma FM na oye se eni amenwo na me wuwi a obeye di ani na me se na me wo a obehweme okay o se de enhwe nti no emu ana odi ka ma me call clinic ba ku bi se me nkoje card na mimisa ho no mo nhwe se so mo ye clear off na de o mo beje ena me call nti me call ya me ko bisa na o mo se o mo beje 900 ena 900 no me ba na mbe ka kire no o si wonya 900 no nti sare ya mimi ntu ya half na ono nsu ntu ya half nti mo ana me de half na ebre no me de ba o se ma ye ready because they are not all ye no nti no na mami we bi fisanya mo bia na o de boa me one hospital na nkasa so ye adwuma wo ho no e ho nso a me kotwa scan call lab when na ye adwuma hospital me patron me call lab ne ba na kotwa scan na me meji folder ANC folder me meji no se me ya mami ntwro no ni din because omunim na wo ho afeso ye public figure nti mami ntwro ni din mo hunu se me ne no enyanyam nti afe na ayese me hunu de me nya biem ti waya o se o obeba fie nti me de me nko na se de esi ye yesu nti na masan ya bohu nti na mi ntimi nka nkyere obia mi ntimi nka ho asa me maami o mi sister yo bi obia ani nti emu ana me yare me papa nua ba ku free mu ma yedi ne 1 week ni nyina no ya we ti me yare first one ekoda hospital ti me ya me friend na me nya no ti me free hospital ho no mbaaye no ena me call no no na me ka kire nse me yare yo na makoda hospital aba me insurance so kura ewu nti je se okoye mame eduro so omotworo mame ni Akoma FM to wonom sa be 1 week me call na sign da wo so oni ska ena me fa ma de baaye nti da no me wo ho no ma awia bi na ofre me na obi sa nse me ya de na me so me ya de o fi o se memra nti manko nti ade a kyen na me call ne ho me call afi na ni bu afu tutututu Akoma FM FM na damfu bi aba na nko se one na damfu na ka ho asem senka opese obeye ni fie bibia wa frɛ me saa so mamma na me kra nyensen ya se me de tete no dodo me ha na dwene nti na afi na ma ye basa me hu de me ye na me koye ti me koye nim no e wo ma na wa frɛ me bia na me ko honom nti me free hospital na ba ye first one later na ofrɛ me na o se me mra because na
me menena nanyam nti na bribia ofre me anopo wa wi Akoma FM na me kokotie na asem bi kura be kono de abufuo na ehia wo de bi nti me ko no me no se ade na me so ate sa na me se me ka che wo se me yare na manum kura anya me de me ntimi nidi ena okwa akoto Guinness bre me okoto de en Guinness no ade no so kondo Guinness debi no se me no mo nhwe na ohwe se betimi aba ena me no me ndi me no Guinness no me da ho no ma ena me ye me koye what me bo to da bi chem hom yi wo ba ye no wo so obisa sa de na wo so ate sa ena me se me yare na makoda hospital kraba ena okoto de ma wo Guinness ya ye ne den o se me no me bo wonim Guinness nom na me pese wo wie bada ho no menti ase wonim Guinness nom wo koto Guinness sa genu nyam na wonyim ni nti wo ka sa wo kondo Guinness nyam na mama nka nkyere ne so no ne koto bre me ana so genu mo ye no anu bi da David obi a wonum Guinness da obi koto Guinness bre wa se da wo no na manum kra nya me de nti no o de ye nkomra kan ni na wie nti na num na da na nwumre bi o san frɛ me offer me no se an watete nsem bi na adwo ade na wo me ne ntem na msi obra adwo de sa won kura na ade me kwachia no bibia ni me ne ntem o se o ma ka kire ne se me mpana ne bra no na ntem hofo aka sa bribia no me ba ba hye bra no honum na yere kwa marketa na makọ na msi ade na we yes bra no na ade me kwachire no me kura no sister na minim no se no se ofri ekrum ye ne nyina ye extended family ntino mintimi ne enye bibia atesa one girl no so kra anyam mitimi ko ho ne ko ye aduan ne bra ne pie ko ba na mo de ko ba eye bibia me ba na me hu atoda me ne unya argument bia bi kra bra na ne koma na ade ntina me yesa ade no o si e bra no me mpana no nti me bia na bra ne frɛ me no so wa ba na honom ne na ba abeko ama na ya kasa ne pa na wo kana sam ne yenya hunu ne din o Odi Joel. Braju. Dia woni no nyemo no. The Odi Steve. Oh, enti aboni din. Okay. Ntino esa na msi bibia ni menene ntem na mempese na memeso ama omo ntem asei. Fi se bra no menini ni hwe ye na sabe se meye bibia na abonten. Mankwaye na se wo wadamfo ane ne koba. Na mebetete wo ne ntem de mintimi nye saade no. Na meka ne sa still a wanti aso na ade ntina Koma hwehwe no na Hilda madam na woni Steven okay fanu tu mama na yanko Steven mama me bisa asem obayi enyinsan ye no a wo sanya wo dia no me pa chaw wo gugu nyinsan me so bra wanyem no ai okay bra wanyem no onu ne dai oh okay one ne dai okay na what you say wadafo no so obi yi ho ma wo se wadafo no ene Hilda atwempra no me pa so bi sa wadafo no se bibi sai ne wate ya no kra na yeah mama se be ma be o ti afem sa e bi ya be bisa baby sa amo no tell se bibi sa anya de eniko okay bisa o ka tun bibi sa enko so yemum no o tun tu ba ni ne koda se di ti o so ka so mu tun do fufu ni na ji no ne kure atin ya wan ka yemum no na nai yemum no ene ma mi kwa Akoma FM ana me me se o do na waka na ma ajiri mu die na mi ji ni nti ne mum ne ma mi kwa so bi se no e se mi bigye ne ba mi na mi hwe ne di problem a o ni to so gen so won ni do na me ka ma ni eni ya sa me nam se sa se me di bi nya kan tia ne mum no ye me ka se o ko di ANC amon ko di no ha on ko di no ida mama tu ana se yi adentia na fa udin so nya ye na ema me ye sa de no me be se me disclose ewo so di se me se mo okay me pacho na onyi ni se na wo fare se nipa behu ana hospital na mo ye adwuma onyi ni se na wo fare so behu se wo ne Hilda atwempra mama ege ni pe behu ye mi kai ye no se me ni se no a ti madam for me se no o ka se me se boate
and correct your mocking in a figure and the Dahon in I and correct. You will be begun. Yes, Yana for no Elia, Kawasi a friend of Kawasi a friend in ye Bisano, Sassam way and Kure woman. Oh, Mamma, also boy now, boy, I found me in other country. But after Mene Amanda Timiko Yadman go baby. Only Amanda Ama only go but one said didi. Meba Ama Joe Frost Amaba Tibra. No, Amanda, none the children say, will you crew? What's the name of them? One go be sour so. I will call you Amanda the court one out the call. Amanda to call. What's the about naming you are? Men call on them naming called this hour. Joe Frost several times. I got also my home. Amanda, we are Diana. No, about many Amanda, you know about the Didi. Stephen, I don't know when now. What I think me by. Say, Wednesday, the outcome that you because it's a castle. And your Wednesday, no, Wednesday, me go home, I could be sour. I'm a Joe Frost, Maba. Would you make you are some 20? So say, a cadaho. Me patron, I can't share Busiano, would you to Musso Betia? Oh, Busiani be a. We friend, sister, and Medina Betrasa, we know a friend of Fonso. Until Command Steven, who didn't first see kind of one of me. Me watch all done last week. Yeah, Cassia by Yenti, me and money or honum. And or Frey, Mimi or Hokran and Dan Okacha, me say, Yan Chinese over Papa next month. Let's can all the Baba or Bow one any meal with the Baba on my babitia. Me watch okay. Peter. Question na me be saw. Me say okay say okachire me say recording wo hon okay say okachire me say wo papa beba next month nsi wo ba next month a wo discan beba me ba ta okay say recording wo about recording na me because the me can't say David me say okay Ama okachire me say jina mu ma mpa cho na next month wo papa be free outside aba oba oni ni nyina beba fi me bato kini recording no more recording because me can Steven my can crabin show Steven some way ya can better so na ya criminal case so one hwe ya de besie no mepa asemi o mo beka bia wo se wanka mama ye bi se wo se wo ma na pro no mo ye wo se ba bi me come there o mo na di ba yin na bia wo di na mo ye bi se wo question wo de yi ano asemi o ka no so mo ti plan no yes or no ni tin that ni ti mo na do wa na ka me pa anya kire mo mama me ka to mo se me ka ta mi di na no ni scan di na afei na me pesika no no if paso beba na oba nso oba definitely can be so me pesika no na la betia ma se o mo ti me tene ta beba na ba ho de ensam ti ko mo ko de ni ma wuti se ayampa o ko do no sa dia o mo na mu ti ta to me ka se me bua na ta me bua na se wo che me se wo se wo ka cha mo sa wo papa ba na mo betua na no betia na mum no me kwa me boss kwa ha me ta anu no mo ke aba cho kan say ma me ka sani tini o mo afa me ka tell me say me wo papa bi enti ko pe ko mo ama bi o he na me to man bi ta ho but every day no na ye say ko Sunday no man ko yi wo o ka say last week Sunday bye bye oh ni na mo say o ko yi wo nko ansa ana o so ntina me frɛ wo na me se afia na ye ba wa nyin ko na se busanfo no dos ana me se o kana ni o mo ba na ke bi mo busan na ka se de ni sikae no ya ka chew said ye sika mo pa chew na me pa chew entina ya wo se ebi ho a wo kasa eya na wo di bibi die kan se sika no waji ya tu so wo betua na me ntia no ana me pa chew process kan ho se sika ben na me ba sika ben na wo pese wo tua wo nya ntua ya wo pa chew Akoma FM o mo che se e kan na je ko bo no hospital no
Good, your face. Me pacho. Nyi sania meba. Nyi sania enya wodia. Na be ma foforo nyi san wo boa. Ama ye yeguo ukotua hoka. Nyi san wo senya wodia. Na obayi kwoto na adura nkodi yeguo. Ena sese wo boa meba. Wo boa na me ye yeguo. E ka ne ye woka. Mr. Atumi ya kusise. Majika akomiti. Debbie, when you commit yourself, me pacho. Debbie, say what show ya ho bechiro, me pacho. Nyi say nya wodia. Wo bonu akwa woni be ma fofra akwa nyi say. Enu wakonum na aduro ama. Wo nyene ncho wo dem in the first place because wo wu ayenim sa be ma no. Wo na yenim wo. 2 ama no wa kasa sa akwoto e fofra de buy. Ye betumi akwa pharmacy no akwoto aduro ne de buy ye no. Yes, wo kwakwoto enye be ma wususu se wona nanyim na akwoto ye. Eno eya no offend. Be 3-4 days wo. Eya no do offend. Enye ono nanyim awokwobo na me na yinyi se na to agu. De to so mi no osan nyim no enye ode no. Wo san ne die. Wo so wona wada for nanyim. But osan ne dagu so 2 nyi se na eya bibia wo ho ne yigu ye no. E ka no so asaje so betua. Masa Debbie, tutu futu mu ye ni so. Nyi se ne a enya wo dia yakose no hospital bill. Won sre se wo betua. Won sre se wo betua. Nyi se ne ya wo dia be nya se awie because na asade wo fare se ababa wai woni ne twempra. Hospital obi anyuwa no onim. Wo koye ne lab awie se bisa ne se woni hwan na nyam. Wo abra na one ne da. Me patro ni jaya fibe mu. Woni ni jaya fibe mu Mr. Steven. Mama. Woni held the jaya fibe mu. June. Stiwo nye June na me ba ho no no. Ebua. Stiwo me kwada hospital 25 June. Yes, me di ka kwada was June first one me ba ho. Ena me ba ho to June sma me no. June mu 24 June ena san ba ni be insati adura 24 June mo ra she me kwa hospital no. Stiwo yes na o kan. Me ba ho June me di be 4 days we ho. Still kete woni hwe so na kan. O ba ba na ha da be. Me oba February oba ofra me no na wedem. O kan sa da na me wedem ama boss boy say me yan kwan ma no. Ye wie se ma o say o boss o banti me nkonko ra kitchen o pesa boss be bebre no ni amere. Wo say boss abanti me nkonko ra kitchen ho ama me do the boss no buy no ne ba o je nkonko kitchen ena opie ko ye February, March, April, ni na me ma wo. So say last time on any day June muso na nyense ne say 5 months. Enya wo dia. Na me ba ho ba insati ado ma ni 4 days wo. Wo dia drone show 4 days wo. Why? Dabi. When they say wo. Mama June. Steven what they say wo. Mama wo June. Stiwo Steven odi adena wodi we ni June mu na me ba ho me ba June adena wodi we ni set ye no woda ho enasen ada wodi ta June ada tia na ko we see Stiwo mi di 4 days wo ho obua mi di 4 days wo Stiwo mi di 4 days ho no baba ya wada nyura na na ye esa me na diasa mi di 4 days ho wo be free wa ba ye hia papa Steven ye hia ye wi be san ni wedding komo foforo biem but ye hia because e die ni wa wo beji atomu wonyi sa nya odia ade ye sai ni nyina nya odia wo so koje wo katua asra da wo di betua na okote kwa wi moko ma pochani ti hu fifire apochani woti hu fifire obi no obi adaji the feelings na wo to no na wo bo hoka wo na wo to nram ye dia sai no wo na wo tua hospital bill enye so odi na asam ne ba hantia but Steven I put it to you there wo kan nyina your lies entro
21st hour clinic sciatica expert to ase children kwesu 9 which na wanyina wo den na wo yo ho hwenye yi ko 21st hour clinic na sciatica yade ni wonto to ase ma wo na sciatica no kro ye expert woni samu ne danchane a efi wuti news kwesu na ma so yade bia no wa doctor for 21st hour clinic wona ma entuminsa efidie lab scan massage machine treatment so yade ba ma bibidro ne yade aka ho 21st canteen dia 7am pepepe yade ne nyina ye ready e kan do me market video dan mu kuma se overseas what for radio so nyane tachi ma go so seshi ubewunu 21st hour clinic meso bomodia na hwe akira kwan 0540 311311 friend 0540 311311 eye 3p garlic mixture 100% garlic extract yeah the natural plant juice aka ho vitamin C minerals vitamins any na bi wo mu nuane no ahodo nyina no yesum adiego 3p garlic mixture mo 3p ensure enim ya fa sija so eye drobia eye natural ebisi immune system high blood pressure meso be free wo ukofiti a woti yawo so high sugar level be free wo nan wo say tititi why ka se dodo anudwe ya de stroke anase wojo so antanta wojo so woti yawo wo fu na ye ka se so stress edro ba ko pele ye ka fo de ama wo 3p garlic mixture edro mu anwampam je ne wo koto bia meso nto ba ko tonum esan so to ba ko na anum wie na pebia wa hwa na short da ne ba mesie ba kwale na keba apidank angelos fe piwak natural ye ne wadudrimu abibi mu akofa edro ba ko amasa nyina di one dance 3p e was 0248 928824 0248928824 and 0201 000021 3p garlic mixture na bomodia na pesa bibidro webinom wunyanom ya ene na wo ye ho na emom no chane soma me time about center what the adura your friend TIME time about me shaba was say ya the broto ya de no so na wa woni me say na nsu to malaria ntontom na malaria ba ya na wontimi de na wonam nyina yo ya wa adura your time about me shano no be kenje ba capsules de ebisi immune system no e ma ya de mani padua ne mo enu achi esetutu na mu san ya de nyina say time about me TIME any kenje ba capsules me so wa da bi general house emrom atonso mo na akwaja ahye kolena ka ba tani e ba misi e ba PF ha me also come sapidan wo benya bi chemical eba shop bia mu bowram wo so peti IME time eba Mr. and a KNG eba capsules ne bi eba mo bi for 0244 417 669 0244 417 669 Charistic Ventures the Hara no pan ye de ba ye de Zara Mr. ba ni G capsules ka ho na Zara man capsules na hindi eba Mr. na Zara Mr. ne G capsules ne de enemu san ye de eba maso ba me ameso eji oba ba yo efini sama ni engine sa ye eji be maso be ma yo fini sam e ma wono so bo adabrijo mesam adamu nya Zara Mr. ne G capsules ne bi wo de Mr. na banum capsule na ai Zara so pase enemu san ye de etutu ntantam de ya emfansuo no G capsules no wo de Zara Mr. 3 caps no afa G capsules ne mienu na wo de anom yade no ebefiri wansa mabiem Zara man capsules so be ma wo wonim se nei wo ba adabrijo wo ye mere wo mpem enema nkoye enema jensere page mpataku wo ya Zara man capsules ebe ma be ma wo gina wo nai so pa wo fa mienu anopa mienu anwumere bra wo didi awie na yidi eba me shan ye malaria fever beko typhoid obeko diabetes wodwane esa balance of blood pressure no perfectly blood pressure no ebe contentem enu to Kokashi drugstore lane herbal pharmacy chemical shop mo eye Charistic Ventures na just the Hara no penny bi e was 0246 34 83 34 0246 34 83 34 and 0248 56 93 35 and then ya ba achafo ba wasemi na me ne ya twempuru sepreko esa se achafo ba de ene he wo ka won wasem a wotu won waso ne gina wo esa so no mpene nkase mu ayarsa de ene na achafo ba ya expert enu nti bomode ne ko ba e ba center won ka se wo nompe en wato chema en fa ba bia me nkobubu ne nka ho ne yenya wo kwan ba wo nkohuna mane fa ko ba e ba center wo ye no mpene nkase wo adwuma ne ye cancer beko hospital ko no wato chema won sa wo na ye utititi anapokra se wo no mpem ye oya stroke edam from ya de gonorrhea stomach ulcer why mre empem winya Dr. Ba Center ye wo kuma se atonso agogo hospital ne chen etema community system la shibi ye ben Bowers Club ye wa clinic ultramodern machines gumu me female ward wo se ajo to ne hwa yade be ye sign dress kuro ho fra achafo bae e wo 0244
083 482 0244 083 482 and 0272 5012. Pastor Julius Mwakwaba. Mejozo. Abakuya, Mwakwaba. Your customer, yes, you are Hilda, Ajewa, and Steven Watching. That's Mrs. Tebiwo, UK, Mama, the firstborn, Samuel Walker, Bright, I can't say Samuel Walker boat, or dinner bed in the 13th birthday. Samuel Walker, I'm happy Samuel Oben, so near Sergeant Diama, and so at the police station. Okay, 18, Yamin Shawm. Mama, Hilda, and Samia Semyon, Steven Asemi. I be our honor. Media de Biamica say a future as a mafa. I was answer my can say because I did betting the Waba de Mama Yanso. I say only a brand air call out Mama Obi Alcon and Champa will be see a person on the number for the whom. Then I just say important in his life. I also saw Sani Nipas Sabio or Baunya Bafun. And as I bathroom pass, subject said one cast all respect and say, me will be from a sapofun. See what only Bemesia, no to me, you so dear. Now, so I am things or no better now for the rest of no more, send pay Mamma, your cost one crack at was Trimpana. Number 2, 1 year say was one pelba. On pelba about 2 new at the amount. I will person you send a 2 grow. Well, do be a fake one, Moja 2 or win a wood club was a Miss Mecatiobi. Mama, when I tell you, so mad you said you swing as such as and yes, 7 periods of Jimmy Ford to the point say, what do crack about to Chachama Bema? Now Bema said, oh no, you. And Mama was oh no, him. It says, oh no, about what for. So, oh, obey, Mrs. We are now down a demo. Eti ma mutie ana obi no obi koda mama obi sase na de no no da wanka oboma no se me kache obokume ma munya obokume no na free so no fiscal obokume obi wo timi ku obi awa eti fin na ko sa de yensu ma de na mo bebre afasa kwan so ase o mo life e ma bebre sa de wi amoma brabo ase obokume ntimi nka awiye na afa abaye wo ase no afa na mama oba beka sa bre no so na ayetule mama abaye se nka owuya free. Asambe na be me woji atumu. Gosi se ma woka nyina wosenya no kwa. Dia dance ni kura gina hobie. Nsema woka nyina wosi mu bi no wosi yan kro. Ti se nka wu ya. Nka wa ro koka bibi a kira. Bisoni bi ani wo. Efrundi fo. What I say? Nti mama me dey metu Ghana fo ni wiase obi hu ti bi efo. So we ni be ma twempa se mpratwe makase mama ya pa yentu fo se wo mu ntie. Na mo me dey nyansa na sua wo mpratwe mu nyansa ana sua wo mpratwe mu efi se we obi ba we obi dis year e mo obi mfa wo sesa pofu se be adekantan and say wo life nwie and to ntwe nkofa ba fofo e se mu nyina mo ya ma ni bia obi timi e de sebi o ne ba ye enya gold a onso betimi o ba ye enya mo obi and say wo life sa mama mesre 7 omra no tikano o wontimi ntuani na kora at least na ho odemu omra no omabuage no wa mabua na de toso mienu no obenu no omra no mabuage no chase bebe odi abaye na du no omu hia hwe afiri ho hospital best e baaye ene yese bra betua bomodi na eyenhia na yefa yentuye na bia na aboawo Medase Pastor Julius Amen Scientific Hospital Amen Fever Messian yadi baye Dr. Mibo Sadroba kwa anu enam no ya Dr. Fo nyina edi nwa dance malaria wa yemre wo mpem wonum na to antimi die wo sorry wa nwade so pa wuti dwawo wuti fa ena ye wo yemso eye Amen Fever Mess bomodi na ma nsanka bi nemom yade bia de nei eno so tete wo a wo de akọ ba bia ye hunu anu aduro no kwa na Amen Scientific Hospital Dr. Fo ya fa mto MRA efidie badwemba no so be diagnose ni padue ni eyi baby ayade ne hye na afia chedra ye fama wono mu a ebeko enu nti bomode a na ko kejetia Emi Scientific Hospital ni zoo ni di hwe mu ye ni wade hye market ni atwema tachiman station ni bofi pam from 0277 00 1234 0277 00 1234 and 020 24 88 588 00 020
0244882588 na cha say yakokefo so traveling to yadu back to kwai wose ade ye no ye were working permit visa ye be mo bi eno no ehia ode brabaje Spain UK France Russia Holland Dubai Italy Belgium Turkey and I want to say wuko ye be bo mo akopa kefo so say ye mfa ye ne mani agro ye ne adwumako bi aka ye ntama nwinsire mu a e say ye ma free working visa free plane ticket free accommodation yadu to kwa na ya anwie pa ya wosika ye be kan de ma kefo so traveling to ye wo emena Kumasi amena ya high tension for 0241 169774 0241 169774 na yanko Ishadeba Center ne what the best man capsules number BEST best man capsules are purely about capsules bema amami ya show sisimo wa ya mre wompem anapokra se obema no ewukodwoto epeja ni mu asese na timkeja yellow sperm count na kwama form na wodwo so chamba wunya best man capsules no eyi prostate cancer free ho be cancer no obema cancer no cancer bem wo hwe mu cancer bem ebeye gonorrhea syphilis hwehwe best man capsules acha kwan ma no hwe na wukunu na ho ade kwa form ama no best man capsules ubenya bi pharmacy chemical shop biamo Daniel ba me kwalena ka ba Mr. ba Fred Mens Apid and Chris K&J ba smart ewo bo asese wa he ba santemampo ogwa bo acha sa he ba Techima be Key Frank Ousu Ameyaw and son Takranze Christ the answer benya bi ho Ishadeba Center the best man capsules sabano wo Suhum Hansa Street we pe bia to a friend 0208 288099 0208 288099 Ekya Marco asem we anu eden pa yese enipa ma ye ni da ho na nya sa na nka Hilda nka wanya se na wote he ya wachimri duku a ototo na no boboso no o se she ewiase na wudi di agorosa no unse ono a na kwakire wo na danfo ena woni ne koye free owo ne yire a munyina mudi agoro bomu ena wahu na asem a wo ka akire wo o ka akire wo se na woni hwan na nyemo abra wo free ni demo be ni ono wadam prensa se wahunu se na damfo na fa wo a ma kwa wubusa ne se na wani twa se wadamfo no wafa no o se han na ene wo sa kofa ne ye den wo kofa no eje die na Steve gina so boko won huna se ma wonka afedo o se ma ye mistake etishe se na wo sheda wo so abefa ne bi na wadwane ana sa na wo be yusu ne bi akwa ana ene aka wo ko mu na omo anya ne ntem na nkemfiti ase na nka yese omo che Steven so omo che no na ka so omo che no obi a watumi ato aduro di wo ba hyedan mu na wodi aduro ne manuo na wo be wo de wagya ne kwan se brafie na bra bewu ato abusuafo so na mahunu wan nyina mama Steve afa ne ho adidi saa abepim saa mere ena okeka de okeka ne chanka ukunya na maye ne ntantem ni sister say minim sanka me record o me mini wudidi nkomo mi sanka me record o hwe wuni ni pe di nkomo ana wo ya de bia fa bibi to ho na wo kina obeka se da enya wono a wo sanka so o se bebodua akọ bebodua ewom na nso ade no waye den waye eti mesra ma binum mesra ma no ya to drama nom wo hye dem na wonom se Guinness adane liquid Guinness wani efranti unse Guinness ayedema awo no yase liquid ni yedema awo eti wa wani da ho usabe afie kura no Hilda usa di sie wo sister mo wodi sie wo mo ana wo hye ho na asade we ya hye wase ana wo da ho na na wo yanke na no sister na wuye wo yanke na enie aka Steve nka wafa ne ho adi so wote ya na wo hunu de wonka ana wo ye Steve na sa na wote sa na wote sa na wiase te wo se koi foforo beba eti ma wani na ho ma wani na ho na mom Steve waje atum se waye wadi ne bone waje atum wo se wadi bone nti obetua eti ya kire Steve enyi password free sika ne so enyi password free so na fa wo musika bra wo mo efri se nyame adom ababa we wote ase onko aseda na nyame na age na ye na space se de obo na sekria na space se obo nyame hu ne mobo onko
na ogoda nyame ase ai oboboseka I say I'm watching you, Maa Akos. You are doing great. Ladies must learn from this, and the guy must be arrested. Obidun be kwadu kumia me nua be man send the message way. I cafe talala mesewa da we be manager sane emergency repage pataku we ya cafe capsules so ate ebedu akagina mu rough mano enyo lawyer ennem san ya de ni gnada ebetutu akọ ebetutu ya fajan ama waje obe ma aboso se be ya obetumi de ya adwuma nem san ya de ba be ma mu a gradual ubo se o se wo be ma no wani so beto no na obe ma na hi wan hwa be ka so obi na awia na so ennem san ya de na yosa drama sanje atomu fefe capsules say etutu na mu san ya de ase free mema ho na fe eba ma so a eyi just engine mo efi bi ewom bia yi ni na fi mu eye the congestion exercise e wa koso akumanu mu na fe eyi bibia fi mu na wate na wache na bibia ye kama fiti kromo ene bibia bo say oh na ayeku chop enu ti be me bia ba okwa na wama ne bedi anko ode ne pa ne nam ka fefe capsules daniel ba kolenak Fred Mens apidan ke so ka ba smade bobo say wa ba mampo Jodas maskorongo o usko bi kwakọ mesrawo se wo peka fefe capsules ne bia tu a enu na ne to wo so sayade anu anam enu ti fe Harriet e was 0207 183 819 0207 183 819 and 0243 105904 Xavier Foods Dr. Xavier Aduani ene wo bibia den wo aduani wo bedi bako no wansan ko pebie enu nti aketesia abrante emere wan kokora emesiri wanum we wo bia tumi fa Xavier Foods ne bi wodi ayeye wo de no ma bako bekum bo bako bekum no ma mienu sense aduani sa yedro enu nti wodi abo wo furu madancha no wakeso no na chese esai eye ho adwuma edro na ewom no sa yade awodo pi ewo nipadua no emo ne saint no yento Xavier Foods obabia sebe ye obi mfa bibi nkofra obedi na akwaya wose aboa Dr. Xavier ena obenya Xavier Foods ne bi friend was 0577 201 495 and 055 57 89698 one me wakwa ba mejo so baba oye fe pa yenka bi o yo ene na ba jowede me Maa Akos asem yenka bi dia na je bit market man ba cho da ma abraje de kakra names kakra by with a small one is there the wateso nti enhwe Bismarck gangan to out the by Priscilla Injumo Georgina Reigns Kevin Roger Brown afi Zubaila Abdullahi Obapa Jenny Victoria Mwatima Christiana Akon Solomon Kwabena Ifa Malam YBC Malam Nyamisha pa Josephine Ampon anafi Queens Nana Efia Adepa Nadra Amin anafi Shaba Rocky ene oma boy Juma Nyamisha pa brother Francis Weja eka ho Abranje na ankasa enso eka ho bi mabi just say mabi obegum ni po ono so pe Facebook for mafia no ma ewiase ayabe the tennis o pese o trem na onyi na ohotowa ma ebe nyanyansa bibre sebi nzana watimi ma nyanyansa bibre ina also ke kambo mansana watumi de ayese de ma o pese wo ye na anyasa ma obebre eza bebre ikoma ade achi ayeye obi nso se ba bia wo penyansa kwan obefa so a odo obi kra ebegura topre odo obi abrabo bedi agro obedi obi sika so anope na me kama me say ememma bra ye bre wiase nyina no enome ene daye so ati kan na memma nkompa bokese ene ma wo hwe tv so a we say ya motom tintintin no apeja no odi gina so apart from ma ememma dodo e wo dem wo no ona asasoma wo moyere mu wono amu ntimi anko wodi sika ma yere so nko boma no na pasa bi mu so sumo mo maame mo ebi sumo mo nua ma no ni say so kompa ba se nipa 1000 wo hwa kam say memma ejina mu ye be 600 dem 400 adane if is a no me amba memma so ankasa oh yes mama emma de emma ankasa no se ne nyame si ball ba no wo de ba kan kasa ma meka bibi te se o ma ye se san trophy anoma aye musude mo mama oba de be ma gu oba ho abrabo nya ye o me na me ka kire o because wonim se be ma do me wa
ebetuma take 1 year na nya ma ba oba do me wa ache kra boso me miensa na ashase me ka o ma me kra de aja na obus na otwe miensa na ashase ye because on say fruma no doctors ne separate won no ente bom ti de bia do bekem bia ye direct enti ma mese mema ye very careful ase nyansa ye ne ma de ti no ase ye sue nyansa ase ye bu ma ye se won life ase ye twi wo modi eni emwa we no on say one ne wo ho ena me fan say in case of say boy na was suspect cross one ne atwempra ne say it is sampa of nyansa sa ne be die fi say wo hunu say sam de wonya dua bi di ne ayi agom ma wo de pesa me che no wonya dua because obi abedi ko nse say odi bi agusu aye do be bi obi anu push ama sa akwa no e ba critical I say unu obi te ho nti me nso menye on say sadi video so ba na e ba but what I say wo push obi am no so be di bi me dia akosi dia te kwa menje ma wura she nti na o person o che so obetuma bodua because so wo say obi adibi but so obi adibi kura say bi so nso adibi obi adibi am so adibi ena say obi di na wudi a emra no ma nipa na kwa so no an kire nipa kura na nyam say mi mu ye 4 kura na abeku time obeka abeku case ya abeku nte no mo ye 3 boys as say yes we but ewie no ono na de na ono se wona me de ama wo uchu ni battery pa ono de ama wo se woni bi de woni bi ba wodi bi ni de so se wa ye wa ontimi nsa wo de mfim wo ontimi nsa de mfim so na wo fanyansa kwa so di nipa brabo se nka ba ye wu ya se bi nko wu nkwase awuo ne nka ye no nkwase ye ni anom ne nkwase ansa because I said wo simple one many pagins was me man look is it for now you 27 years go I said we walk to school I would nyansa wo share mo kwache one would give different between look is it and Guinness initially kwa would deny someone ma who decides yeah adro no kwa now pretend say no na de man who pretend say no na actually was me de adro no man no point of us why ye de man no won and na wunya na he na de man so entima ye be sre member ye bro no kura ba ko pe na ye so biom na pa ye ene ye nwuma nyina ye basa mema bebre ma okura capital pa obi get 100 million say ashe because eno me da so do so mema how nyina ne say we ye be ma emma hu oda jam bebre sa ye je ho manyame we are image of God it is say be ma de bia o be ma de da man sam no e no me enye de bia o be ma so for enye it is say be ma oh say bi papa say ye dwunso kra ye de ni kra baby because ade no obi ye mu bi hwe ye nyame su ye ni ejira ho manyame obi pa nyame ehuna ohunu be ma ohunu nyame but ase kakra bi no wa bi uzip kakra bi uzip em kranke to ani eguro ni ye posa o ma tafe mo bra ube huna nse ya o ube huna nse ya so ena u hwehwe ma ho rofofo no e di wo ba etime sra mema se se o ha no do so ye yale che ma mama se yale ho wi ase pa me ketcho se ade chi akọ hospitals e mema do so sene ma ye yale papa e ma kra do mo yale yanom hospital ba mama ye mfa nko me se e kura de da manfo ho amde nam komase abontre so no enu ekuketwa e mema funfon pa mama wo pa bie me se bie phone line se when you draw special draw etim na memo se wo ko ti afunfon ni nketenkete atwitwikom ene wo mo de wuwo ni ade mama se ka ba fa kwa pa ba kotu we gu komase ha no kotu we na ebone abu musi sinkura adwo musika obi ko school obi di sika babo wa wose me se case mi pa mama mo so mo de ba we dey police ni o we dey oba member wona odi ma defend the police for we dey member yem fa nyina wo mo police ni timi ajakura woni na ya afedi wo no tukwa kodo abrochwa mo sika se fa to plot man na wo sika na ko ware wo ba ye no wedding no plot wo ware no woni sika na ko yo ba foforo wedding woni sika na ko yo ba foforo wedding police no woni ne mu ya ma e woni e ba me defend omo nya omo fa nche e no ma de se se de ayi mu si e be si ayi mu nga bu ko to woni si e ni ntu bi siu entima abaye wonye nya safo omo na no obi e wo school pa duru be mo duru yi ne se bi 77 wonji nya na ne sa wotimi ejime si twan omo bi du ko atwere ya mu oduro mo jetu obo bontuma agodi ahye wa wase ensu gu ensu yo fantumagu mu afọ ka do so na wusi wo uma mi bi sa wase renya me ne sister so mu duru dem o kan se ni wo boa wase na sa akra ne wo ne yam ne yo dio papa na akra ne die wo mu yi wo mu ko so mo ya na se bro aduro no
akwani duro ai duro mu ko sia akora no na akora na wo so na se ne ma pro ware mu nyina kwa se eche mo exactly mo ku ni pani mo ko sia akora na akora so enti de yi ma diri wo ya ba e ma ye etie mu nya nsafo be wise na mama nye mama be wise I don't know yes na wo ka be wu kwase wa ba ye mo nyamfo se I don't know yes ma sika no de ye bese no eno de di twato o betua na se sa ba sika na sika no de o betua eno de bra o betua Steven o betua okay kura so da so bone mnane onu go ka so che no stivo bra wow e ma de unya de o force sa na da ye no wudi nu na medrum no Joseph fashion awia wono na shemata de fidwoda eni kosi efiada akuya star ye shanu eye Jose na pama no media Jose na pama yen wo bom so no meet me there sport in edition mo wo style bi na fa twa fa WhatsApp jo e was 0243 433 433 465 0243 0243 433 433 465 aya Dani Eba and Trading Center one man Dani Eba Meshaba any malaria fever no Dani Eba Mesha aya typhoid Dani Eba Mesha jaundice abekwa aya Dani Eba Mesha ona mre wo betimi aya de no wa adwuma aya Dani Eba Mesha no Dani to Eba Mesha ne de oh wanu mu atu wani awetimi ne de aduane ne se na amena wontesio ya Dani to Eba Mesha ne be wo ko ficha wo stay ya wo fichi kwansisi so wanu mu ato no Dani to Eba Mesha Dani na cho Eba capsules MMA muntungu swai MMA mu de ne Dani na cho Eba capsules mo adwuma enye be ma ne de waje ta wuragu ne kwa wo munu nkontomo a ebo akokọ baso atimkeja na aku no be ma ne de obebo adwuma yie mpaso ama ne menyere ama ne mopiafo Dani na cho Eba capsules no bi Dani Herbal ointment so de waposo wo je hu anyem ye fa bi ntwitwu keke na efifre beto enkenya bebe ni paduane mu biem Dani prostate all capsules de wote ya wahunu se wodwe so ro ya sese prostrate ya de beko open for the ma abofra no fo ni mu fie enkoro wontumi enom Dani Eba Trading Center nrani bi wa astal mro mo ne Dani farmer bofi pam for 0273 39 2877 0273 392877 grow fine den emoje drop papa nie wanu mu atwa wontumi ni dio den eye grow fine emoje drop won sanu na yetititi woda na dwa wontumi na sori ya wontumi sampa wonam asa by 4 be fa wo kwobro ebro wo so wonam nyina yoya wonya grow fine about on kene bi wo kofichire na hanko a grow fine ubenyine fine ebe na ne sade ma moja de fesane ye woni padua ni mo grow fine yo den ne samna ne no mesi aba kwale na kasam rom smart ebe obo ase Fred Mensa ba RP Dank Pure Leaf Chemical Heba Shomu Benya Grofa Mujadro Digita Heba Clinic Kumasi Mekom ni ye Fred was 0244 59 65 32 0244 59 65 32 eye Jala Travel Consult wasi ade your brand fa to kwai wate asobo ado ho boy akotokoro nkaso no UK USA Turkey Dubai be modi ya na bra ye do betu fa we na wokro no hyem na tafo ne egu wo mo se ukwa ye bebo Jala Travel Consult adawromenti wonkom ye mo one time quick una akro no Canada USA Europe Ukraine peso kosia de ye ma Schengen visa na winim Dubai tour no export no nim se astarte e be wie January 2022 and celebrities and mom na Jala Travel Consult ye watonso seso high tension frame 0249 19 86 15 0249 198615 a Global School of Aviation yes bomadiana bra besi hospitality management tourism and culture air ticketing and reservation passenger handling and a customer service maritime management and media and communication qualification no a senior high school which are results was a diploma HND or an A level degree fabra na bagentity free ajeche fo mu akunini ane nintini ya wa ben papa eye na Global School of Aviation Kumase Kantim Krono Uwia ICM UK certificate ni ade bema wo na ubekọ no bosumi nsiape Freyen I was 0243 284729 0243 284729 and 0244 052460 na yetwe yan abaye ba ye bekọ ahoma ne so eye Ayona pharmacy and afa eye phone in segment no enwoka ye basisia middle na then na wote wo menyam ti se na me ka kire ne say
obie baby Akoma FM nti obie ye no no ye say ya hange ne salary omo de yamba gwa to so say ni sika sam ye nti opa me chew eya memfa local emre no local ye apetesi memfa mre no nti no mi di kan fa first one say si ameka say gallons to si mi dem si e bi say ni system ti me fa first one na san ye no se men san ko fa bi mre no ti me fa gallons to ye 300 cedis ana me de bre no te no se ostre mi as say ni sika sam nye nti no me de nya botre kakra na waji loan bi ama say ne ho a kire no na me see you nti wasan the gallons too no ma me say nka me nkofa bi emre no but no me koye so na me ho nye nti gallons no da so si dem make say say sika no me nsa nka be sinne send the man 300 cedis nsa na me fine nti no enu ma na me de kwato bra na ni mi se bra na de meka nti me pa me hia mi sika nti na me kwato aswa na bra ni bi sa me se ada wonyam na me se de bi na o se de bi se de Akoma si temi hu abufuo seida wonyam na me se ade so me nyimo me de me si misika na me hia nti won fa misika ma me ni asem aka bi nti na afi eza o se bra no ade na me nyam na man kan kire na me se me ba hospital wona wo test me ebisa ono Steve no bema no ono wonyem no ono na test me hospital we dey hospital o lab technician e wo hospital won dey modi enti wo wonyem ye no won pra no na san eye test no ehunu sa wonyem mpacho ti me ko no me wo menstrual problem e wo me so sometimes bi amenyem bi 2 months kura mi hu menya me menses all right nti mi hu nti no hu me no say adai na me say me hu fa mi no za na me say last week menya me menses nti wono na ye de me call lab ho e check me hu ye e ho no de sam say woni hwan na nyam na me say wo boy na ye lab test ne de ma wo pregnancy test no na ye ma wo en wo wie wo sai ba bibisa sa wo ne hwan na nyam wo so ni fidie na wo de ye test na nyam wan kan kire na wo so aka kire ne sa na me say na apart from wo no hwan biem eye wo nti na ya sa no afi oye mi fiu bi na me so de fa mi sika mame na afi me nkwa me baby eno so no na sika na sem no aye twema me ntwe sa enti o mame ko clinic honom ekoye enquiries wie ye bibia o se on de enya sika ni nyina nti no mempemu half mra no so mfa half mra no na me de half ne buy o de sane ko 45 450 cedis 450 because o say on nye ready then nyo no na se so yin se ne kano mu chemu mienu no na to have na so to have na mo dia kwayi agu enti no on ono no se me wo kra na obekwa akoye DNA ehun se akola na ye ne ba na me si okay me wo na mo behwe me amama wo se de nhwe ben me ba na me kwa nyahwe bi obema wa 10 cedis 20 wo se fire TNT na fako nti no cha se na afede na my so desperate me hu de me na afede no bi anwumre me wo fia na wo frɛ me after say me call hospital first one e buy no na o san frɛ me anwumre be 7 na o say me wo fie me mara na me call nti me call na o say wakonya aduro bi aba nti no mi set aduro no na me see you nti me ba ya na dwo no be me di ho be 4 days e wona nchen Akoma FM na mi seti ye ti mi wono na di seti ya na wo na wo di sha ma me na mi seti ye wo di aduro ni ma wo se fa sha ho na nyi nse no emra me pa twa okay di wo de ma me no okwa adwuma ti okwa adwuma no e ba e na o se aba na me se da bi ti mi di be 3 days wo ho no na fe me da na me kakra me sorry ya na I say nsuo ogume saa nti na nwumre ya wada nwumra na oka se me nkofie na ade asa na me say said me say ya no my week pa because me yare a manum nya me de nti ni we apart from drink na me say o ma me na say ba wi a o se me nkɔ na ade asa me nkɔ na me say ti me sorry say ya because na me nya saa de ni bi de nti me nim wonya da bi saa de no de menim
bo adekro ni din minya afi no bi beti a menya abortion da exactly enti no se me sori a e ba me si ma dwonso saa o me si metwa me si dwonso ni mi o so ma dwonso saa na ensuo na egu me ti me sori a kakra bi na egu me saa na o si kofi o koba na me wo wa oda so wa ha onkoye oda so wa ha saa enti no afi na me nti anwumre me firi pio be 8 na me tika go na my week pa me bae na me beda afie ti me beda ho no ma be 1 week mi sister e wo ha no wa ba o wadidi bia na wa mama nkwan wakoto free juice abrem sa wadidi o yesi me sen a nti so obi kasa me ho na me ma me kra ba o kasa me ho na me na mama no ayedi because asan ya bo me hu se mi suro se meka ama obi ehu sa ade ese na maye e na me deda fie 1 week enti wetumi anka nche wo sister mo manka se be ma bi na emu aya abortion abo yade de abeto fie manka mi sister me frɛ mi sister enwumre bi na o wa adwuma na me frɛ ne se wo mra oba ye obeduro na o se adade na ye na mse me ho mfa me o ti me da ho no msa no na mse o makoto Hollandia na nka me pe mo fruit juice bi ba Hollandia no mo akota ma me se me pe don si mo nti fa ko na menum nya me de otena me nchen sa na o se den ne ha o me ntimi ankasa e na o sore koye ti me ma me frɛ me o wa mse o me wa adwuma o wa nti se bi be no gina ho no de bi ama no odin but me na minim de ha no nti aya saa na de anwumre bi na ye next door neighbor maame na okokwan so ne maboy say anadwo a me da ho na me pene no omo ate nti e wo ho a ye se kadwom metimi so misisi ma yase aye se ma yase e so me a na ye ya no pens na wo ho a na asan ye jai e so me a na me andu a na e jai na nsuo ni de egusu gu me saa sa oba awaka no yes nti sa 1 week ya wada na mi firi ho a me de baaye na de nsuo ni gu me saa ma me de beda adem e na chese me de da ho nti boys no na omo ma me baaye na omo ka kire no say anadwi man na be 2 days me dade ma na me kam open ana ma me no ko ka kire me ma because me papa ba ko fie nti no ma me no ko bo me ma me amane ye wo ne ho no me ma me so ba na obisa me a wo hin na me si miti na ye me ya no akoto paracetamol na brawo enji me ma me ba na o se he e de na ye wo kan de ha wadidi am si o manum nya me de no se kan de na obedi am si o miti na ye me ya no si bedi de na am si o medi mashkenke no no akoto dokunu begina ho e ma hye na o de ma okugum no si didi mete he ya enji se pens ne ba na ma so Ayona Edin Pressa Capsules abano be etu enemus ye fruyade Akoma FM ye fruyade de onye Pressa Capsules on na mom no no mpemu so na ye we ya pa wanya accident wate ato ma no mpemu abu onye Pressa Capsules onu mu a ebeye no mpenu mu adwuma within na fe wafa impressor oil no no de external and the be fa so ba bia wo ye oya no wo hwe oil no gu na fe watwi ya na oil na no mu afe eni gina obom say yaw ni nyina no Hirabasa etuko. Enu ti bomadi ama monsa enka impressor capsules enu ne oil ne bi. Fe Ayona pharmacy ne to be was 0243 123 224 0243 123 224 and 055 31 34185 055 31 34185. Yankwe. Hello, we didn't be free. Hello, from Daniel, mi kasefi akianse. Yo, Yankwe. Maa Akos, my word pa. Maa Akos. Akoma FM. Ni nyamu kwan ba ntina msha senta me we mesraw. Me stati tie sansem enadie me ho awosutu. Mesraw papa no ebra no mo ma police nkofa no because that criminal eyi awaye me nya de esem ho ne transe kwa ka no de mfa ntu baabi. Mena me ma mfansi anyansa. Said omo ha manfo ema. Mesraw mo ma police ankofa na enye better man because me ka so obi abo obi asun ema muwie police be fa no waspa ho a obo ne jail asuma ne honhon ne ade no ka be fa no na de waku nipa de masa de mapo mejesia And that's a pa we didn't be free. Hello Maa Akos
Me pato yanko 1937 yanko. 1937 me kasa fi anto ahodo. Okay, 19 yanko. Safo asunuma so ani mana ko omo bebre. Ya da maso. Akoma FM. Je and the better me catch the bema ni say. Esi we samu adini a enye ebu na wa lucky papa. So the asem na aba Akoma. Na oba ni so hweye. Ye ke o tie san krama no. Bema ni san krama no beko. Izena ba bande ni. So mu hweye pa o abla bomni na dana o mu de dada mu no a. Bia o mu ha ye hunu. Nyamisha papa 19. Hello within baby afefre. Hello. Within baby afefre. Pato free mampo asem na najime ni. Yo nana yakwe. Unu go bu nyira metiamo. Ya just. Bacho papa no e chebi do ba. Pesan se ojeji oba no. Enye kwa. Oba se ni atimu. Oba no ni ati. Tinga dem so mu ban mra kwanso pa. Ebenya kwa pedi problem. Opo ke grama no what you need to get that. So ku bi ba ya o ba ma. Nyamisha na najiba. Hello within baby afefre. Hello mama Maa Akos ya. Bema na. Yo Roman yankwe. You Maa Akos ya mama nti onimo nya for dwala ko jotebe na wonder book of so the lawyer that could be the take your mom. Me aba yen ka no kore fante me o ene de ma me ram life. Me ram life o mama ti the so what to lia. Akwan wa fe ma bo papa. E ma bo mu ma bo. Wa fe ma we se be ko balance. Ye lase pa ni hu ni se. Obabi na no aka asem no nukuri na. Wasebe wanye mo ba. Aje we me mpedie ti o ma bra bo mu kura ba. Wanye mo ba. Wo se nyem na nyem no. Na obi na nyem na wo mo na ko gugu ni se so adata wo na ko yi se gwa mu. Alvlaji na ko pomeru ako. Ha, na ko se mo akwa bi so mo di chero. Mo di chero we eyama ka ekamu kapa no. Akoma FM. Mo ma dey 1 week. Wo dey say nyanka ba ko se nyanko pon ka wo. Nyamisha Roma father. Hello. Antimi anyina so. Hello within baby afefre. Mini aba ko si papa bie. Mini aba ma papa bie. Mini aba ofa kwate ni masomo asante mampon ko fi ase no tankoji. Yo wo fa yanko. Mini aba medini hu ya pop age of 27 years. Na wudi be machi na be ma mu oduro ama wu se nyi sei. Enyi nyankopon na ye wa dom enle ka wu fi wi ase a na wu nyansa na ye na ase wu jimi na mu fi wi ase. Eke semi mi abema no ye watu okika no me semi okenya me fa ne se akwala bi onya 5 years na kata wo bema hwa na mo awutuo ka ku obi di sha kwa kunu kwa akwala nyem osima ma na duro na kan ente sha ma me na bo eke semi mi abema wonya ayam pia na ototo na ka wa bo no wo mra ma me pia nda semi aba ko tia pa Nyamisha hello we didn't baby afefre. Your friend Dixon because I see Dungano so Yo yankwe. yo you what can I say and so I'm working in a team, but the mini can say Obama so why a big mistake, papa. He a problem so fine. We say the man or man that drew me at the end in 10 years or on. Yes, some assassin. So do I could tell a damn fool. Now we so only a damn fool. Akakoda also only the moon count. No can't be in a dream of the man. Any news on that back. He never know him. I am a young crack. You can make us say, only wife, and I only will get a tea. Now I call only before Kakodana. So, we are not only moon as the touch of a cockroach. And the man also in Petrol. So, if you say Obano, the sample of the petrol, let the man in that. I don't know, one of the moon can't be now. You said your man agreed in UK, but maybe someone won't say, what down for? We'll go no what down for a chimpra. Won't DNT again about was signing it. DNT and a saying you send when mono was sign quarter dressy and fan sense and you send, say, no cry and walker. Yes, I do not tell you the holiday in the castle. And I say, and you know what did you send a brand no? Won't soon let you call. Nanko man and corner down for the hole. Because Nadafi one also was a show one quarter hole. A man ma a yapasa a fidianisum. Was a show, Nasa won't uncle down for the hole. One bra will be who.
na fe wo ba ho wi nso a wo sa se wo danfo na fa no Akoma FM. hello we didn't baby afefre hello we didn't baby afefre hello we didn't baby afefre yo auntie yankwe Nyame ensha o papa. Hello, we didn't baby afefre. Ma good Afternoon. Better now. Nyame adom. Ma be man do ma bo pa. O ma bo. Ma na me pa so, email asem so akosi say. Ya be ma update e wo ho. Nyame ensha o papa. Hello, we didn't baby afefre. Akoma FM. Menuaba. Eye pink October ane na just October bo so na ye wo mu dia eye pink eno ano no eye breast cancer awareness outreach program ne ye debra wo ai we breast awareness outreach ene ye de ebra mu ntimi so bomodi anyame eye adom a wo chena ye hia e wo poku trading ye ne ye sister ba ko a dwumadie wo kɔ no oba wodakore na obapa ye mo ha yenua na pom te say nyame adom bibia bɔkɔ yo yenhwe breast awareness outreach program no send mo ye na send mo ya akosie okay asa ye nyina ya aware no October I think said this year the rona koye pa nti yenya nkofo bebra omotumi screen omodo ye started from 1st October no ya konfanoche for de no na ye memenda no Akoma FM. Anyway, yes, I could ye screening ewo konfanoche omo taxi rank hono. Na yensu ye de ne ye wochina ewo poku trading edum car park hono. Enti so far na sisi a echina de no ena edrus. enti twamfoni ne kire ye nyame ya adom ochina wo poku trading car park edum sen na dwumadie no nyina besi akọ Echina dwumadie ne ye be hyase 8 am and ye can say anopa no hwehwe anopa no enti ye start a ye betna se ni ameme ma ye ho akwa aba ne ya twen kofa no chefo no mama ye 9 ti 9 o mbe start aba be ye screening no eti 9 na ayenim se dum enipa bebre wo ho no mu ti amanfo be ba pa nti ye be ya akwa kosi enwumre eti ni nyina de ewo mu no okay. Ampa no ti ye wi a 10 no omo be ye education kakra omo be kyerɛkyerɛ ye how a wo fi a wangasa be sibi a examine unufu no e wo so utu ho anamo e na periodically nye se bia wote ho no se maye no kyena no eti mini binti eno ano no eti wo ho no ma na wakɔ na o ma hwehwɛ mu e de ama okay kyena no de wo yenhwe nti ochina ye wo emma bia target bi se emma be 2050 and ye baba ye one screening no se wabobo nufuo we oba no wabobo nufuo aba even a mema crowd to be to me aba for screening se ka se breast a mema or breast a man so or breast eti mema wo ye be man so na se sebi like also be to me aba but omo numbers ne very minimal omo de e form se be ma benya cancer no ne no form ebi wo ho no ye nya bi but e wo form but e man ne de nipa ne titru so hwe cancer se wo wiase nwanama e ma cancers no e ma breast cancer enu ne kuni papa and FM mama ye hu se wo e ma enwo a man watch be 1 out of every 8 women bako possibility of getting breast cancer no very huge enti ade bia ni si etoto na ase anything at 360 naturals ya fato ye ho so obi ka se bia ye ho ateye nye ye ho na eteye sebi program ye sika na ekọ but at the end of the day ye de boy nuanom ma no kumase ha no ma se bibia si a enkran it is say so the yenso ye de bia ba kumase ha no ma at least every year bia ebekọ so ye ne akoma okay menu se menua ba ma bi o ba bi me ma me sister bi e wo ba bi o ka se yi ade de menya nka mako nanso me ni kapre
me pacho ye betue scan ye screen your breast nana eye free wow baby bia eye free yen jisike bia if you confirm not check after Akoma FM from now till 31st na ye be end October and okoko exam or breast ma eye free eti ye catch amanfo ne abo hu dero se onfa yemfa nto ye ho so we nye free na enye papa ni bia we ye free a eye quality free a ubenya ni free eti ubade obeye eti o ye ne se bibi wo hono ma no watu ho anamo entem because breast cancer ne ye hu ne se if ye hu ne ntem a enku kwa by se hu ne ntem a betumi asia no na se na edro ho bebre bia eda ho se wo bewu edro ho betumi dia show ama no akọ me pacho ebia na obitie ye wo se menya man ka me frɛ no number bi ho betumi afrɛ mo siso na bia direction na se bibia me pacho your number is 0243 0243 243 087 and 0240 Akoma FM 7960 pacho last number na your mobile money number my they organize event to say the all kind obi on ma wenye bi obi on ma ya diagnose but on to me and turning do obi on ma common text kra wo de be mammogram kra me ya hwese ade na ye kokra ma na se enye kokra mu oni bi enti se wo ye ankra endumakuo na se bia opese wo so ya sene a ye wi a sike bia ye benya bi ochina ye beton ade kakra na 3C naturals ye ton natural hair and skin product tie ne ade no chemical bia ni to ochina ye be ye sales kakra wo hono mu ade bia ye beton ne that day ni bia ochina bia no ye be donate se scan na makonfo anoche no omo wankofo bi wo hono ma de bia omo ba obi wo hono ma sika wo nyankokọ o de lab test ne mana okokotine fi obeba na de na ajinsemo Akoma FM and ye reach out mobile money number na yes 0240 88 79 60 edian also no ye 360 naturals 360 naturals ye mobile money 0243 and 0240 88 79 60 enunti number no na we de simesini manemra chemis obi breast cancer na bia na obi anya bi sunsuanso ben na bia woto a obenwu se ade dia se menya bi sema mebraso breast cancer no etumi dan ne ho edi bebre eti ye de aye kan se sa monthly bia wo se wo examine o bread sebi wankasa wonim onufuo no wonim se de tie oba bia adwada onufum eti se wo hwehwe na se wo hu dwoa bi kakra bi dem apart from sa kese bi na se enya wo yakra to huanam ena obi wo hono ma na the breast nso na ayete se the color na change e bia so ye kokwa obi so color na esesa bi ebi wono etumi yete se bia green bi etumi yete se brown bi to huanam ena obi wono ma omia ne nufu no ohono ma na ensuo efri mu ba obi wo hono sa na eho atwenchom ete se anka the way si bia enti ete se dem ka nipa bia woni mo body no hu se changes bi be ma ubehu to huanam nyame sha papa enti nyame ya dum a ye china poku trading car park wo adum 8 am na ye de akwa 6 pm bomodia na bra na me hu yanka de obiri konfo wo kom ya wenya ano edre yanko Bible Center na ye ne omo enkonkodi nkomo enfa ya pomudi hu nsem nti ye wosema ye bewie 15 Akoma FM